Hello there, Pulano, Kulomka, Tai Happy Merry Christmas in advance. Joto Rangchak Hani Night on Animari Kitchen, Tai Joto Kapong Tai Boxon. Dini Hanu Haching, all my sins are in Molo. Dini no Sanjo, Norway Malaman, Joraman Pika. O Makin Tini and Hanu Hai, Norni host, Nelson Debbarma. Nor Joto Nono, Kawai Kubai Lamsago, Chini Korangway, Loajijak, Sanzani Coxalapando. Tamni ke cheng nogi mano cheng taklai bisini mai single datino phaima haibong kha baleri ja hapage nai tamke kachang male belanyo bari kha awon bage nai tongnai lukurok norbo khanai mani tongkhangke ani khorang no ki change ingmani no khana kisa misa angbu kisa thanda ni bage kongre engjaba kisa khorang tini ke kisa angbo health kisa norom jakno tamke phaidi tobo norbo jora manmani awjora kahno cheng makanang ingya tei ke cheng tini norok ni bage hani hai tei kacha special talk show special guest no to bui khorok ni special guest phai sok bojak aborok no ang norok ni buskango lamsong nan bag thangi tongo kai puile no ang lamsok nai chin tini ni special guest Reverend Bishu Kumar Debbarma SNBA tei TV show in engi sar no belai khawi khoi lamsoko chini kok salai pandang nono hambai o sanja jorani kok lampanda chini khorang ni bisingti songjajak o sanja jorani pandao ang o channel limbisingti joto nai tongnai lukorok no kha kaham yafaru tai Christmas ni greetings joto non ruo joto non ani nukhungni ngoi chini association union ni ngoi kha kaham yafaru hambai okay hai no hai tei khorcha special guest bo ayang chini bai chungo tongo Reverend Kishore Debbarma Secretary of MBPC ge bono bang sarna hai no hai khawi khoi lamsoko chini kok salai pandao hambai nano bo haino belakya hambai tai Christmas ni greetings ang sakbai thangingai tai chini association ni ingai tai singjo to Christian community ni ingai Christmas ni greetings hambai singamo haike jora mani bagai Gupadi jeng pandan bukan tanan sekang tini ni topik nomor Simon lainnya. Abo tong nai Janjati Suraksha Manch ni o organization ni convener Santibika Chakma bini mungai shokos notice ruka edisi hapang. Ge ober mi kok tuma banyak jeng tini ni pandano pandawo cini pajak na rongera bai kok salainnya tai gabung mo kok Simon ya no sung Simon lainnya. Ge itu ke panda jeng nan sekang angtai kaisa nai tong nai kurang no hai no hai teu bisa request ma khaijao tamke panda chengmani ulo norok hai no hai chengbai 30 minutes ni yak ulo norok chengbai chini kok do rojak number norok call khlai chengbai krangi manai chini phajak tini ni narwai rok bai bahai no nong ni bakhan korok no songhori manai aun bage ang request khainai salbrum na hake tini bahai no hai norok chini panda no tomono nai tong hake norok call khlai ni nong ni wisho no no sengi mano tamke kisasa jorani ulo ba 30 minutes ni yak ulo panda chengmani yak okay aboni pore jeng panda chengnon bukan thanglayane tobo puilano ang tini sini phajak narwai no sini sar borona ang happy merry advance Christmas ang puilano norok no wish khayo okay abon bising tino panda chengnon bukan thana sekang jeng nugiman kha kaisa update jeng salbrum no
hati barsa romoi cheng khlai tong ma heng kha o kaisa topic no tui je burning issue ngi tong ni tripar haste ganangai o topic no tunyo tini cheng belaino kaisa update ke dalman kha abono je chini edisi hafangni sakthar mong bai kaisa samung nahar jagoi o janjati Suraksha manchani Suraksha convener scientific chakma bini mungai kaisa soko no se notice jagmani ga aboro no tei buma hai berem sakthar mong nahar jaka tam update phagya abono seng tabuk chini live TV screen cheng nai nele faidi हामबाय नंनि मीडिया हयते कक सानानै आनो समय माबाय आं शांति विकास चाकमा हेड क्लार्क काम एकाउंटेंट गंगानगर आईएस नि अंडर बनि सम्बन्धे आं सायखनायमोन जनजाति मंच नि कायसा एकटा पलिटिकल पार्टी आजागा যোগদান নমানি ফলে এবং আরো একটা যে যিনি ট্রাইবেল রক যদি কোনো খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ থাকে ট্রাইবেল দি যত ফেসিলিটি মায়া নাই আপতে আহিনি যে মুভমেন্ট যে তাবো তি সারাই তমানি আজকাল আবো একটা বিতর্কিত আলোচনা চলিত বিভিন্ন জায়গাও তো আ জায়গাও ব একটা ট্রাইবেল নাই একটা ট্রাইবেলनि বিরুদ্ধে সামাহাই मा दङ आंनि व्यक्तिगत अपिनियन हिसाबै जेहेतु एकजन सरकारी कर्मचारी जिनि एडिसिनि आन्दाराव चाकरि खालाय दङ जों सायमानो जे जिनि सरकारी कर्मचारी जों कोनो पलिटिकल पार्टी बाय जों जड़ित दं मैया आ क्षेत्र के एक व्यतिक्रम धर्मी चाकरी खालाय दं तो से एक काहाम पोस्ट चाकरी खालाय दं तो एक पलिटिकल पार्टी बाय इनवल्व माने फले जिनि जे सीसीएस जे रूल दङ जिनि सिविल सार्विस नि जे रूल दङ आ रूल अनुसार जों बनो पहिलानो जों जिनि अथॉरिटी नि एप्रुव अनुसार टीटीआईडीसी नि अथॉरिटी नि एप्रुव अनुसार पहिला जों बनो फार्स्ट एक्शन हिसाबै जों गंगानगर हईते बनो हरेब कुमार ना हरेब कुआर अंडार खुआई डिस्ट्रिक्ट आईएस नि अंदर हरेब कुमार आईएस नि अंदर बनो ट्रांसफार खालाय जागा एवं ट्रांसफार खालायनायनि संगे संगे जों टेब इंस्ट्रक्शन जागा जाते बनि आरोनि जे गंगानगर आईएस नि जत सार्विस बुक दंमनि आबो जाते हरेब कुमारो हरेब कुआर आईएस रहना बागैनाय एवं बनि बेतन जाते गंगानगर आईएस नि अंदर जाते खालायना बागैनाय एवं बेतन आरो जॉइन खालायगासे बेतन मानसिनाय अदरवाइज किन्तु आ गंगानगर बेतन मालिया तो अल्टीमेटली हरेब कुमार आईएस नो जॉइन मा खालायनाय आबो का फर्स्ट सिन स्टेप्स द्वितीय स्टेप खा जे जिनि कर्मचारी नियम अनुसारे जों जिनि जे सुकस नोटिस जों मारो मन सुजुग मारो जे बनि जे व्यक्तिगत बनि जे रिजन दं माने तांगे आरमा थांका बा तांगे बक्ति परिस्थिति थांका बनो सुजुग मारो साना बागैनाय हाय हिनाय जों सुकस नोटिस इस्यू खालायजागा जों सुकस नोटिस इस्यू खालायगा 13 तारीख डिसेम्बर 2023 एवं बनो समय जाका 13 डिसेम्बर 2023 हईते 7 दिन मध्य बनी रिप्लाई मारनाय बनी व्यक्तिगत रिजन चाहनाय रिप्लाई मारनाय आ रिप्लाई जदि सन्तुष्ट होंगे चीन अथॉरिटी जदि सन्तुष्ट होंगे बनो नियम अनुसार बनो डिसिप्लिनरी एक्शन नाजानाय
আপনি একটা স্টেজও দঙ্গ जों बनि যদি কোনো সরকারি কর্মচারী শুধু বসিমিয়া जों যত কর্মচারী দंना जों একই লামানো जों মতে হাগে নিয়ম অনুসারে শাস্তি নাজানায় কাজেই ববু অ যে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে যে একটা আরো ইনভলভ খা আবার বাগেনাই বনো সুকস 7 দিনের মধ্যে রিপ্লাই রে নাই যদি जों অথরিটি স্যাটিসফ্যাকশন মেয়াকে বনো ডিপার্টমেন্টালি বনো যে শাস্তি তমনি রুল অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু রুল মানে শাস্তি জানায় Oke, जों नुगैमान खाना चिनि साकबाय थानो जों जतन नाय तनाय लुक्रो बहाय नुगैमान खाना चिनि एडिसि हापांनि बखाखते बमहाय साकथार मंगना हारै बमहाय स्टेफ ना हाजाखा ओ जनजाति सुरक्षा मंचनि कन्वेनर सान्तिबिखा चाकमानि मुंगै ताइ अमाकिनो जों अपडेट नि बिसिंतै न्यूज नि बिसिंतै जों नुगैमान खा हाति बारसानि यागुलो ओ सकस नोटिस नि बक फिरमुं रया हंके बा फिरमुंगो हाफां रक बा एडमिनिस्ट्रेशन of borok jore satisfied ni hangke bo legally strict action na jangnai hinai जों चिनि additional CEO subal sar subal der mani khukten जों khanai manka ge phaidi ang tabo puilano tini chini pandao narwai phaijak bong ni bukhang thangai जों saiman lai ne tebo ge sar puilano saiknar di bahai janjati surakcha mansnai o organization bukhakte je mohaike demand kari phai tu bujak mani atom sake hastige nangai belaino ore pore nanglai tong lakha tiprasan bisingo kyoba walaina bakhak thangai tongo kyoba amhai jorao sogui tongi kha o kaisa organization bakhakte amhai demand sanjangman no te ge kisa saikna risa puila nang saikna hambai nelson no जनजाति सुरक्षा मंच बरकनि डिमांड्स बंगनि कोर डिमांड्स संkai cancellation of ST status from ST Christians तिप्रासा Christian rock no ST status ni hoite borok no fiogirnani ba yakarei bat khairnani akok no bongni court demands ngai abo tangai borok akok no sa ni himale tangai borok a demand khanya nangkha male bongni region no borok phuno ka je chini tiprasa rok hindu ni christian ngai culture no bongni ko crisis nukjakha culture crisis angka cultural identity abo korikha sakamakha angkai aborok bongni kaisa ko koksil jamani angkai abo haida aboni bagaino a cultural restoration khanyani aborok ni bagaino borok nangkai ST status bongno badosidi ni borok sata angka tabang o bongni kokno kok kifili sanani mas hasinai jehetu borok sai tongkhaba saika जों bo busi laigilakba aboni bagi salanya nangsinai ang tabuk ko जनजाति सुरक्षा मंच no ang puilano संgnani musungo je जों ट्राइबल लोकी जों ओरिजिनली हिंदू दा नंबर 1 हंकाय जों ताबो बफुरन सिमि जों हिंदू लाइखा आबो तो साना थांगा जों क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री नाय नायखे जों नुगो राजबारियाव बफुर इनरूट का हिंदुइज्म आ हिंदुइज्म इनरूट मानि परे राजबारिनि सिमि साबो सिनि त्रिपुरा हास्ते वा हिंदुइज्म चेंजागै थांमानि जों नुगो रतन मानिकपन हनि धर्म मानिकपन हनि आबा हायके तुबलाय गुरु पाइले फाइबे के आपति रखे जों साजगो सिनि लाइबु मावो अब हायके से इनरूट दला हिंदुइज्म सिनि जो स्टेट आगे तो जों कुनो आमते स्पेसिफिक धर्म बाय जों खाजाक दंया जों बुहां वाफां खुलुमनाय बररक बुफां कतर नखयावबो ईश्वर खानानै खुलुमो आजराव जों अ बुफांनो ताकनाय कायसा सृष्टिकर्ता दंआबो जों सायमालाया जिना आवश्यक चिन्ता खायनानि बा वानसकना आपति आजरा फानख्रै ओंखाना एकटा टाइमो आबनि बगै जों आबायके फाइलेके मालिमा खुलुमा हमारक जों खुलुमलाय फाइलेके आबायकेनो सिनि बररक आपतिके फाइले माने गताबो आं सोंना मुसुमाखाय ओरिजिनली जों सिनि बुकुं बारा दैपारा सारक 19 दफाफान हंजिरि जोंखे पुइला आबो हिंदू दा और दैपारा जांखाय जों 19 ता दफा खबजो जत्त दफारकनो जों अर एड्रेस देखाय दं बरक
abo bo kaisa proshno borok ke particular kuno community ba kuno tribe no doro target kai kok saitong abo kaisa sungjaknai do aboni bagoi ang tini sarani musungo je जों chini je cultural identity crisis mane abo actually bufurun jimi chengkhaba jefru जों सारा थांगाय जों जेफोरो बुनि धर्म बा नतुन धर्म चिनि तिरप्रा हाव हनै मानो जेबन रमदि हिन्दुइजम पुइला फाइका ख्रिस्टानिटी नि सकां चिनि राजा बो ख्रिस्टान माने हिन्दु एडाप्ट खायन सकां ख्रिस्टान नंनि कक बो खनाका फादर इग्निस गम हनै बर खरकसा फाइनाय बो प्रचार खाइ थांका आफोर जदिबो चिनि राजा ख्रिस्टानिटी न ग्रहण माने यासाक मालिया आबागे गोबां ब्रिटिश मिशनारि सोसाइटी एटेम्प खाइका 3 टाइम्स अंगाय उलो न्यूजीलैंड प्राय 7 टाइम्स एटेम्प खाइमिन परे 1938 ओ सिनि ताबुक जे एडिनगर मिशन कंपाउंड तंगमानि सेंट पल स्कूल जेटा तंगमानि आरो 100 कानि साइसनो प्रोवाइड खायो सिनि मिशन एस्टाब्लिश खायन बगे अब देखाबो बाप्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अब देखे वो निनि रोमान कैथोलिक खाइसो पाइका अब देखे चिनि मेरियम नगरो प्राय 16th सेंचुरी हायो ना आरोबो रेनफ्ली काइसा जागारि जाका रोमान कैथोलिक न पोर्तुगीज रंग चिनि राजा बरनो गार्नर हिसाबै तमानि आबाके बंगनो रिजाखा आबाके ख्रिस्टानिटी और एस्टाब्लिश किताबन से सकां और ऑलरेडी प्रिवेल खाइ तो का हिन्दुइजम कारण बरकटा किसे सकां भाइका गाबनि बगैदा जोंबा जों ओरिजिनली हिन्दु नि नीति प्रसारक वान सगुइ नाइ दं खताब सगरा आ हि इतिहास हाइमे ने बगैबा लाइबुमा आबो काइसा क्राइसिस कानि और आं किसा कक बाराके सारनि मुसुं खताबो जों जुदि न क ताबु ग्रमदि एसटी स्टेटस न होइते बरक जोंनो डिलिस्टिंग खाइजा रमनि जनजाति सुरक्षा मंच सर माइक न किसा और डिलिस्टिंग खाइकेता जोंनो ताबु रमदि डिलिस्टिंग खाइखि का जोंनो ताबु एसटी के स्टेटस न होइते तिब्रासा ख्रिस्टान डिलिस्टिंग खाइका बाद दिखा अंके नों बाद रुवो होय जनजाति सुरक्षा मंच रां सोंनानै मुसुं नरक जोंनो बर थेपाइरिनाय जोंनो खनरक जनरल कैटेगरी दे थेपाइनाय ना जोंनो खनरक कन्स्टिट्यूशन नि आउटसाइड तो नि रिसिनाय ओंखाय ना जों तिरप्रा हाव तंगनानि सिनि कुन अधिकार तंगला खादा सिनि रमदि रेशन कार्ड होय आरम्भ खाइनाय जे कुनु जे फेसिलिटीज एसटी सिकरि क्यांको बसंबा माने ऑर्फेन नों थानाय बले बुफा करै बसाहाय गा जोंनो बामते खेरा नरक सरग माने सरकनि बरक खाइनानि मुसुं आबो बा नरक के जों द एसटी नरक वेस्टिंग काय जनजाति सुरक्षा मंच सिंकबा जोंनो मनर रक्षा से खाइग्लाक जोंनो मनर दंस से खाइ नब्लासा जों बर थांनाय नरक सादि जोंनो जोंनो नरक ता बर थांदि होन नंनि कगनायफोर द भारतनि सरकार फोर मानिखो रमनि मानि खातांका जोंले बर थानाय नर आबनि कुनु जागा दा नाय तु खसिनि बागै अब आं बंनो सोंनानै मुसुंता अब हाय हामबाय nge tai kaisa sumung bahak thanglai na ang chini tai khoroksa sar Kishore Debbarma secretary of MBPC bono bang tai sumung songnai tabuk to je Janjati Suraksha Manch ni bkhaktai no o kokshil chamung rok ba o sanmung rok je dalbidal issues no toini boro point out khaine boro je o sanmung ri haitongman abuni bising to je main sajangmani hike to omono je ST facilities minority facilities ba dual facilities nai tongu nei je sajangmani nge omoki minority ni facilities mano man abo mane by any chance ke mani yetong na being a pastor no to tai bo saimono je o category o chung nugui tongo nge tam ke je o koksil chang ti hajak mani tomu no ke bo ma ha ke minorities manai te tong kuno on record te tong kri abor no te kisa sai khana hambai ai belakhe nangmani o je sungmung borok বিশেষ kai chini janajati suraksa monch borok je issue no tubui phele kya saimia borok bu bahai ke keu bai imposition khaijagi je tubkha naki borok ni own borok ni kaisa movement borok chengmani dangkha borok bu bahai understanding bai borok abono tui phekya abo singto sisugya hai hinpano je the listing of ST category বিশেষ kai chini tipra rok no tai kaisa kai borok dual facilities dual provision borok book khai tong hunje samani abo ang as far as ang je cheri nemeni chini tripura o tausak jora ang
ke bono manmani bo khnayako ang sakbai thangbo abahai manmani kuno ani kaisa jaga bo kwrui ar kaisa ang record nukha abo chini thangnai communist government tongfruo tabto BJP government thangnai communist government tongfruo bro kaisa tiklai lekya a jagao minority facility mannai sabo ni mani ke abo khai muslim rok bro minority facility manai minority ni engkai ar te kaisa kai chini ST ni kokno a jagao mention khaijak tongo a ST aro kuno Christian rokai borok manglak aro Buddhist rokai borok manglak aba hai kuno kurei sudu ST mane ST no ST ingkha abo kaisa jinis abo chini India government bo schedule je bo kuno kaisa community ni bini social status bini economic bini socio political engkai bini kwbangma je social development no tui borok survey khayo khlai paimani yagulo borok naikha omorok khai under develop borok no schedule ma khainai o je schedule khaijak borok no alada provision marnai a je provision abo special provision chini India government develop khai tisanan bagir mani ga a jagao religion kuno aro kuno base khaijagya sudu je community abo under develop borok no tisarani abun bagino a je facility no minority ni je facility sing mano hni samani actually a minority facility mane abo taw hotat ke borok khana ga saimi chin borok abuno tui singi pun nai je baksa abono kuno aware sikri borok abono a je facility ni kok a je provision tongmani chin borok khज khana ya khabo chini state doga abo kuno kisa phono goma sikri ga aboni bage ang sana nai men hinkai abo chini oro manya tai manna bo kuno lama kri Aw nge sar nin kokno manjuwe te kaisa kok angaro sangnam sung game sungto allegation ba ma ki kok sel samuk to nogun tokha o mo thani bising te gatam ke bong ni kok samon bising te kaisa sangnam sung ke religious by the chini category khagjak ha ke ba chini community by the sing category khagjak ito tam ke abrong ti ke sai khna hambai जों आं थाइसिं माबानो किसा हाइलाइट खायखा रिलिजियन आबो चिनि बाय कुनो नांलायमानि करै ओ जे एसटी कैटेगराइजेशन खायतानि बो रिलिजियन आबो कुनो नांलायमानि करै रिलिजियन कगनो जुदि सावि थांगा हंकाय जेमन विशेष खलाय सिखिज्म हिंदुइज्म हंकाय यांगो जैनिज्म हंकाय तै इंडियानि जे मेजर रिलिजियस जे ग्रुप दंमनि बंगनि आबो बरकनि आलादा कारण कन्स्टिट्यूशन फान्डामेन्टल राइट्स एमन खायनो सनामजाक चिनि म चिनि इन्डियानि कन्स्टिट्यूशन जों अबो केबो फानो कारजा गया जात केबो फानो खिबिजा गया जात जों बाक्साखाय थांलायनाय बाक्साखाय तरलायनाय बाक्साखाय जों अहाव तंलायनाय जों अबो कायसा बाइबेल शब्द दंमा हाय चिनि म ताबुक जों जुदि इंराजीनि तामो थाङाखै अबो कायसा ग्लोबलाइज जे ग्लोबल कम्युनिटी रक एक साथेनो थांलायनो तरलायनो लगलायनो मा हाय चिनि इन्डियानि कन्स्टिट्यूशन आसो कैसे प्रोविजन रजाक बेलायखाय सिया बरंनि कल्चरल बेलायखाय कल्चर कमाजाक बंनि ट्रेडिशन कमाजाक बरकनि इनकाम सोर्स रक कमाजाक ओंखाय आबा हाय रकनो इंडिया गवर्नमेंट नायतुगिसे ओ कम्युनिटी ओ जे एथनिक जे ग्रुप रक बरक ताव मुसुक जरा सिको डेभलप बरक ताई बाकी रकनो स्लाबिया कारण ब्राह्मण रक विशेष के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गाय शूद्रास इंडिया वो जे कास्ट दंमनि ओ जे चाइटा कास्ट नि बिसिङो जतनि एडभान्स रक ब्राह्मण जों ब्राह्मण दग नाखियांखाय ताव न्यूज चैनल खुलुकांखाय जत न्यूज चैनल जत इंडिया नि एडमिनिस्ट्रेशन करकट तैदुलनि अब जतनो ब्राह्मण रक मामंसे ब्राह्मण कास्ट नि बरक मामंसे जों ताव शूद्रास रकनो नों आरो बिसि नुगला ओंखाय आं साना नायमिनि हिंखाय ओ जे एथनिक ग्रुप रक बरक आन्डार डेभलप आबनि बगै आरो कुनो रिलिजियन बकरै बरक तामो रिलिजियन खाय बरक कन्भार्ट ओंखाय आबनि कन्सिक्वेन्सेस तामंनाय आबो कुनो आरो स्ट्रं आबाहाय कंक्रीट कैसा
engko rejak kori mane warning rejak kori aboni bagai religion chini abu kunu metaria sengje manmani abo chini ekono best khaisi gai ang sarnate kaise kok sungna thang nusungo jengto hati barsa ganangin chung omo nuk laikha je o topi oti ore poreng lai mani ga om hakino haste ganang mani yagulobo aboni taiba hakjal thangisi hayung ganangai o janjati suraksha manchni bongni o sanmno tei chini joto tribals hakba india ni joto christian community ni borok lachi mung rakha tamni hinge o issue nini state ni news so simia bo national level ni news channel lo point thang awai mu ngai mani nok jakha hangkai tamni bagai borok tamno na harmung tongoi ba tam wansung tongoi borok chini jisi kristo azai mani salo hai ke ba christmas ni salo tamni bagai borok o rally khlainani hnai borok saklai mung rakha omorok no tei nin views ba hai ngai ning ba ki firong ngai sar aw hambai firok jangnai to chungoro nai nei khede hingkai abo borok je bongni wansukmung abo borokni bisingo ekta hidden agenda tongo abo to jekono samungni wansukmung grekha abo peplai manya hingkai bongni a pepla thaneo जों kaisa bono nugo je borok actually tabuk जों nai nei khede hingkai ang kisa sayang thangsina example haike sasina Jesus Christo asaimani molo जों nukha bini the journey of tamhuni sanai bini life ni journey wo aro जों nukha bini no khoroksa sagri judas bono motom sumani bisingtui 32 taka rang mankha Pharisees osai bokrok ni hoite hingkai a Pharisees rok hingkai boro afro sinai nungnai rok a jugni first century ni history nang saijong boro afro sinai nungnai rok borok no society no chalago borok ni bade ke bo salong na khar ke bono borok bokrok basaria aboni bagai borok ochai bosong hinjago borok priesthood mane priest ko kaisa ochai bosong ni borok sinai nunglai rok borok no ko tabuk Sanhedrin no supreme court danchinai Jews ni borok arani bokrok ngabte ke borok no society no chalogota abong ke boni prevail society no prevail religion boni Judaism tongni tongman nga aboni bisingo Jesus Christ asainai ekta new movement tifika new movement nga tamo bin thaneo ekta hamjak mong ekta khairok mong ekta nakar mong ekta borok ni thaneo borok je mothangjak ni hingkai tamo khanya nang aboti rok ekta new movement nga bo miraculous samung khaikya kothai mothangka lasarno 7 din ni kothai nga bo yakung khora hamka biadi chajak rona hamrbai kya a movement nok nugoi kaisa jeng muitumano John Baroni 1900 abo bui porinai thumulo aro tamni sakaba Pharisees rok tamni sakaba borok khalayo the Pharisees said to one another see that you are gaining nothing the world has gone after him mane jisun thani so samosto prithibhi tui kuak mahai hapung kuak mahai kuagai thangsio what do you gain for us जों tam wan khasin bagai Pharisee ro karon borok ta jora society no prevail khaitum nga boro wana ja khabo Jesus Christ da bebagno tlang thangmoy nga Jesus Christ to kebono sobo soya voluntarily bo kebono soya bo ekmatro hamya hamro kaham samung khayo buri rok afru gose goni jega nijine ama baifana se lama malai khai ama ani kok saimaya karon buri rok afru goni jega buri rok bai kok sakai mane tamuni sanai jongabo osadungui thango ba osusingui thango mane sogui thango somui thango man kokta abtei jora rogo boti sapaka society no kaham khapeka kintu abono nugui borok bono rokthari hapung kuak mahai kuagoi thangkano Pharisees rok joli jakha chini ba tongthaisi tongla khabla abting even Nicodemus ni khoroksa tongo bo Sanhedrin member ba Jewish court council member bo niji ko tamuni sanai dharma jajok da hanai bo niji no Jisoo bai salsa ko horo thangi malai salong ke bo malai regia karena ekjon dharma jajok bai ke ko kusu borok bai malai ni bo malai regia horo tep saga thangai Nicodemus thangi sungyo tamuni sungi kya rabi hno abo ke Hebrew kok rabi ma ko hoda krasa engkai ang motangjak ni bagi tam khaiman karon ang saimano khoroksa se kaithor bai rohor jai ka srishti korta ishor bai rohor jai kai bokune diro bahai wana masingka samung khaimaya
nini thane am muthang mung tong ang saiman ka angka ano sasiri ta bang muthang jana bagi tamung nai angka no Nicodemus no saka nang ketal ka sai fin nang nai angka no boba no ja kari ang sakara borok sengkari rok furja kon kokta ang to bura borok asag ang boy sung thangka ang tau bahai ka amani bohogo taisa hawi asainya ba bo aro so buji na hari bina understanding busuk abo understanding wrong ni tongka actually abo bukhane kongno samase nang bukha ka talangi asain nang nai angka se nanga eternal life no gain khainai mannai je a eternal ananto jibon him abo bazaro mayable rang bai pai maya siki tongo maya degree bai maya abo jisu ni thanen tongo bo saman tongo John 14 ni so I am the life and the truth and the resurrection ang no jibon ang no langma ang no kuboi no one can go to the father except by me kebo afan oro thangmanya mane sorgoni kok sawabo ishor kebo thangmaya ano kare akok bo saw bin thana bo tong bo saiman ka angka bur ta mungkha Nicodemus no saka nang asai katalang nang sidai mane bakhas khlai jaga nang sidai angka tabuk se jeng tabuk salai mane tabuk chini thani bo a concept tabuk clear ya borong thani bo jeng Christian dong no mone khai ekta tamuni sanai chini ko basa সংস্কৃতি sakama baikha tamong kha aptike potre pot koksil chau abo bidis ni dharma potre pot layu কিন্তু actually abo reality amte yabo jeng nai nei kheding kai tabuk je suraksha moncho sungno je koksil chai tongmarok actually borok bu Nicodemus hai abo tamuni sanai busia phanang mano angka tai kaisa kok tabuk borok chin chungno je akraman khaiyani mene nini question to bo sible na tabuk grom de chungno mane delisting st ni khaiyani aboni karon ke Christian mane bagai basa সংস্কৃতি sakama akong blena actually amtiya tabuk sini borok ni thaniwo actually sabo sini against the basai man no one can go against Tiprasa actually except Tiprasa sabo sini enemies who is the enemies of Tiprasa it is only Tiprasa no one can be enemies of Tiprasa except Tiprasa ang sarani musumo ঠিক আবার কে বুনি বড় বুঝিও চিনি জাতি রক নিথানে একটা সত্তা তঙ্গ একটা সলিড একটা ওয়ানসুং মুং তঙ্গ চিনথানে হামজং মুং তঙ্গ আবনি বাগে বুনি বড়ক जोंनो मोखांसे पाया चिनथानि फाटसेके पाय नों सिकि दं मानो नों हानि मालिकनि मानो नों गोबां मा माननि बुग्रां मानो किन्तु चिनथानि डाइरेक्ट फाइतो गया बरक फाइरेक गे दानजिनाय बरक फाइनै मोसांगिया अथवा फाइनानि बरक मुसुंसा गया डाइरेक्ट साबनो रहर निनि बरक न ও শিকারি সঙ্গই রহমা হাইতা যেমন রমদি জুদা ইস্কিরিয়ত ব খরকসে 12 জন ডিসাইপল নি বিসিং ব খরকসে তং বসি জিসুনো মতম সুই 30 টাকা বাই রম রবলে বনা আফ্রো ক্রুসিফিক্সন খাইকা এঙ্কা जों বসিনি বড় রং তাবুক जोंनो ক্রুসিফিক্সন খাইলাই তংটা जोंनो তাবু মানে খাসিলাই বুলাইতা সিনি বরক দ এঙ্কা তাবুক সাইমাইয়া জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বরনি আবহাইকে আসুমসা সিনি বিসিংও जोंनो बा ST category जों हाइनसि कम ताबुक जों साननो थांगाय existing जों 31% जों को सेप साप मानै दंबायो बा 31% जों मानै दङ ओंखाय आबनि बिसिङो जों रमनि ताबुक को एज ख्रिस्टान नों खाताबुक रमनि जों 10% among tribals तैब्रासारनि बिसिङो ओंखाय जों 15 लाख रम खादे 1.5 लाख जों ख्रिस्टान 1.5 लाख रक जुदिनो कमाइथांगाय आरोनि निनि 31 नि बिसिङो 15 कमाइथांगाय निनि रमनि 16% नगन नों ओंका आबरक बा जों वाद वान सकलाय ओंका आबो को लास्ट ओंका बा ओ को मेरा दल दल 100 ता मेरा न सियाल मासा कतलाङै बेबाग न जायखि मा हाइछि गलखाय चाजाक नानि आबो हाय एकटा अंको दङ जों आबो जों बुसि थाय आंखाय ताबु बरक न सानानि मुसुङो बा कयनि मुसुङो खबसे बरक হয়তো বুঝিনানি টাইম বরক ন কাইথর ওনে जों सुरि दं बरकनि बागै जों बरकनो कोन जलिया बरक बो जुदिनो सिकादे हंकाय आनि बाहायनो आं जुदिनो साइमांखाय कोन दिनो बरक बाहाय माना मंगला खाम आबनि बागै बरकनि बागै जों बरनो खायरो गइस दं एक्चुअली आं सिनि ताबरमनि ताबक सिनि बुखुकनो पान हन्दि सिनि एमएलए साबनो पान हन्दि बरक एक्चुअली बरकनि बिसिङो হয়তো बरक तामो वान सगै आबाहाय मा साका बरक बाउन दाङै दंखा सानानि दाङै दंखा बंनि कुनु एकटा कम्पलसन दा दं बंनि साखौ आबो जों साइमिया आबाहाय रकपा नङै दङै मानो आबाहायनि बागै बरक आरनि यक दं नैसे जोंखौ ताव सुरि दं बंनि बागै ता बंनो खायरक दास हामबाय
ge taibo haino hai nai to nai hasen lukurang nang te kaisa kok kacha nam chungo abong kha jeng so thajungo nai paile ka jeng pana jengmon yagulo edishi hapang ni bukhakti bahaino kaisa janjati surakcha manchoni against kaisa sathar mungna hajangmani tai o janjati surakcha manchoni convener tamsukam bu scientific hachakma bin mungai bo sokos notice rajakmani tai abun yaklomo bono gonganagar hai thaini khwai amchayo transfer khaijama busang nokha ngai om haikino tai kaisa abungkha TSF ni ex general secretary takhuk John Debbarma bo bahaino Agartala ni West police station thangai nai bo complaint khlaika ge abunte bahaino phaidi tam sajakha tam sakthar mungna harjakha ba buma hai update of finance bakhak thangai tong abuno busang haino tabuk srai chini TV screen a chung darak sidak nai len phaidi Na tata bro. Seven Thanai 19 तारिख जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा हारिनाय बरक जेता प्रेस मिट खाइनाय एसटिरनो डिलिस्टिंग खाइना बागै त्रिपुरा सारक न स्पेशली आबन तिने बरक जेता डिलिस्टिंग रैली खाइना बागै बरक जेता जानुमान यागलस आं 23 तारिख एफआर खाइका ताइ तिति एडिसियो बो कमप्लेन लिखा 14 तारिख हानि बाय तिनि पुलिस स्टेशन फायहानाय फॉलो अप फ्लाइट नै फैका बुजरटिया केस आबगै दं कक हामगन सालायगा बरक पुलिस लो कॉपरेट फ्लाइट दं एक्शन ना जानायनि सबरक फाइन बाय सिटिनि अर थाना फाइ किसा सिनि आयु जे संजाक आयु बाय मालायनि कक सालायफैका किसा नासिनि चलतायसा आबन तिनि संसायबा कामबो जों थानाय टेरिटरिनि नोटिफिकेशन नुखागै टिटि एडिसिनि जारा साइन्टिफिक चागमा बट खरसा कन्वेनर जनजाति सुरक्षा मानुष त्रिपुरानि बनो सकस नोटिस जाखा टिटि एडिसिनि होते खरसा गभर्नमेन्ट एमप्लयि अबन साननाय अरक जे अमो आनी पार्सनेल बुया अमो कुनो ख्रिस्टानी बागै बासामा बुया हिनल बाय बासामा बुया अमो कायसा सिनि बरक दफा समाजनि बाय बासामानि तान बाय केसन साइबानो त्रिपुरा सारंग अरे पराय खायना बागै अमथाय जे पलिसि उबि दंमानि आमा बेलाके हामिया हानि बागै ल बिनि एक्शन दाना थुलिनो जों आइनि मदे थां ताबाय के त्रिपुरा जों टं प्रसाद टंथनिव अमदिके सुपुरुबै सिनि आसल टिपसन दाबुक नाहार मुंतावना नांबा जेरा सिनि फोकस जे सिनि बरनि राइट सिटि फाइट खायतमा जागा अमति हाइके गुबुन दम फोकस न सखायना बागै बरनि खाय दं ताइ मबो अमा अगेंस्ट
constitution of India. In the Indian constitution, sao jara India is a secular country. Kuno state religion kari India wo. Okay, sini ST status mo sumamani, sing Hindu Christian ngi mania. Sing status mamani sing forsa hani besar ti pada sang misi sing manu. Amo je sing Christian boy Hindu ni sini status dia ST pada sang misi siru tambah ke sini way of culture sini jada indigenous borok ti pada sarok. Sing different bunyi sai. So how again is settlers. Sing abgi indigenous borok jom. First settlers or how ti pada sarok. Sing indigenous borok. Sengagi ST ini kiri sini. Senjas India by join kami ya below saya. India ni constitution provide kami nai. Jadi prasarana protect kami nangu borok kemai tangai si. Bonam ti prasarana sudah nangu. Reservation bar gay. Hani bagi suna ST ru. Suna ST sini religion basis sorry ya. Tai sung Simon abono saya sini sung konflik sunu ST kiri. Buat kerana time tong fu, almost India में join kami ya kalau sih, किंतु बोलने में undemocratic, fully undemocratic. Tambah ini kan sebenarnya baca undemocratic, Indian constitution में permit play as a state religion no, bohong pun ni. Tapi baca boh basis je tipe sana orang politik play na ini borom ya kasih rally play na itu nama belai saya, hanya bagi polis no complain mark play kia, authority no complain mark play action nanan bagi legal action nanan bagi. Borok buba hai rokok satu. Borok tabuk investigation play tu under 157 CRPC, play bertong ha, solid tu ini hanya ayu malai fikir jara ayu congjak, or je matters not the effect copy not effect kezaman tinai, ayu process play tu, also borok action nanai. Gesang hai no hai nungi man kana screen no chini takhuk TSF ni ex general secretary hai ke ba present finance secretary of Northeast Student Organization takhuk John Debbarma bo ba hai no sak baithang thangai complaint lai kya do phadi chung chini opok bo khana sakang chini lokone ka sakol su khai ne angka kayo kisah netbang run issue ngene call ro gesip khaime yang jarawa datobo gai cheng nugin man kha borok west police station thangai outlani aro thangai bor complaint khainen thangka je bo janjati Suraksha Manch ni convenient bisingti ba bini against borok complaint khainen thangka ge do to cheng call ka sip khaine le hello 산적아 산적아 다코 네네 시네몽 로이 능 땀노 성나모성 능 성이마노 안양 수다르라니 아니 승몽대 시나모 중나가 치니 거랑이 레바란 치니 살 성나볼세 जे ताबुनी जे कैसा बार्निंग इशू अब तो ऑल इंडिया बेसिस था माने नेशनल लेवल नहीं जेता इशू अब न तो ये चंग जरा कब मां सोशल मीडिया और मुका जे एसटी क्रिश्चियन रमनी एसटी ने जे सिनेमा में होते बात है अब न तो कब मां बोलना अभी तो रिएक्शन है अभी नीचे जुक्ति होता लॉजिकली जे कॉप साल इतनी हो आंगे सिनेमा में क्या हो आइन ने पोते कुनो लामा तो देता अब हाइजे कुनो समय खरांगा सावई आइन नि नगो थांगैबो माने ओजे आइन नि नगो थांगै विचार नायनाय र बुथमै मान अब हाइ गोबां मानसिनि नलेज दङ ससियल मिडिया बिषय जेमन जों 1959 रगो 58 रगो जों नुखा अब हाइकन किसु पार्सन र केस खायमानि 64 अंका 2002 4 अंका nge oma hai ingmani poreo bo tabuk taisa janajati surakha moncho hinoi irfrabo bini kaisa branch ngai chini bisingni na dofani borok sikrung hinjame tabo orok krung laija nge ang sinamu chungmani hinga chini sarsong yaktei chung ST Christian hinjangnai ro
বিভিন্ন denomination tongo chini mothani bisingo bo abo haike chini tirfra bo chini hasteo bo abo hai chini jotto denomination rong tuyoi chini council of de tong আর আপনি লগে লগে ন্যাশনাল লেভেল bo kuno ST Christian rongni abo hai organization rokto da to abo kija sinamu chungman aw belai hambai Sungno hambai nin sungmung ni firmung tabuk chini sa chong wan do hambai kol khaimani bagai aw ge sir bi chini takuno belai ka hambai bo sung khormani bagai saimana musungmani bagai chini state level o ba state level o chini kaisa Christian Forum tongo United Christian Forum of Tripura abo human rights notibo samungkhaya forum aro all denomination including chini Roman Catholic okay all Protestant groups aro tongo abo chini samungkhai tongo already chini thangnai chini TBCU council holo chung already meeting khaikya okay meeting khaimani pore chung step na hal laikya thangnai 8 9 10 ga chung fasting prayer tongkha abo part of that United Forum Christian Forum ni na aba ta tamang chane wan sokmong chung surika bongni bagai suri laikya saratir pra ganangai chung fasting mani ok book sakhai suri layo okay abo tongo sini north east level o tongo sini north east level o chung NAICC tongo CBC ne ai tongo duita sini ko tamani sanai north east level ni organization tongo national level tongo NICC National Christian Council of India ngaro chini human rights legal wings tongo chani kunu krei kisang chini angka chini Asia level tongo Asia Pacific aro chini tongo world tongo sing WCC World Christian Council chini krei tongo joto jaga no जों नायनायखाय जों तिरप्राहाव ख्रिस्टान दक जों नगयनो जोंनो बुइ कमफेनुगो किन्तु वर्ल्ड 2011 नि सेन्सस अनुसारे 800 कोटी बरक दंगो आबनि बिसिङो जों ख्रिस्टान दक सारा वर्ल्ड 300 कोटी दं नगे इंडिया हाव बाहायनो जों किसा कम ख्रिस्टियान 140 कोटी जों रमदि ताबुक 3 कोटी हाय ख्रिस्टान दंगो जों अरबो कम नो Okay, kintu happen world wide on nine ekesung first as a religious group Christian tong abun bagai sini jot wingson tongo tini Tripura habo jengkok salaimani abo hayung ni borok nai tongo salsa abuni kok phirok mung phai sok painai sini bisas sini bagai boi nai tongo bo national level logo news sungkha ang ni yo saiman kha kintu haibano jeng naima khai jeng asuk kotoro oisuno sung tlang lainyan musung yakho tamukai borok busiuno kai borok bo saimanono oboki constitutionally ka approved ungi da mano aborok borok wansuktung naitung legally kai 1950 ni 342 bardigo tamusa aborok borok naitung aro ST rock ni bagai tamu provision tong religious area bo sector ro abor borok naitung aro any religion os converting man aro ST status ni aro kun loria abo clear sajak tong borok nai naitung engke ta kisa Supreme Court o nang nai ke and any individual has right to convert herself or himself to any religion that is voluntarily he has to do ke bai jur khaija gaya dagi jagaya nang Christian ya khai buthari khene amti ni bagaya bo willingly bini khamu sumai bongkhai he has the right 100% no one can oppose ke babuno bada khaimenya aborok jong situtui sia hike samung khailei tong khato abo bahike na ba borok khaigera ka borno jong tabu nai tong observe khai tong naiyang ya sudu jong nayo hayungni joto sinai nungai nai tong aboni bagai sini joto wings no tongo kring ya abo salsa bo rukjaknai abo event o beparo bibinno engelo abo samungi mano abo kuno nungbai mane physical fighting ni bagaya kintu legally
tamo khaiman abo sharing naijak mano abo naijak nai karon naine nangnai karon Newton ni theory ong kachung every action has reaction hamai abo nang dunia is like a spring nang abo sini rikap tu thoktai phaisinai no abo to ang khayapan tai khoroksa khainai ang pastor Bishu khayang mano but there are somebody who's sitting and looking for this matter so there has to be someone who can do amicable solution in this matter o beparo tamo sabo khaiman abo to naijak sinai no naijak nai no tamo khe borok tabo sobse subida ba sobse ko abo mane reconciliation khailege ni ba conciliation khailege ni ke kha hamlanya ni ko abo no borok nilarang thaka nang khata abo haita ko sung to da bodla da bodla bua hanlai mali ale tabo sung hainche sung saimano sung bo position tong abang sabai salia oro sini mokol tong takhorok jotono mokol tong to doglam biang ni sungkai ap sakla nang nai hati doglam biang tong jeng tai kaisa sin lukuni khorang khana ne le ne kol kaisa receive khana le ne hello hello ta khok ne ne sin mung ruoi nang tam question khaina musung nang sangai mano sin phajang na roine kha kotor agotplani takhoro do hambai ang ni nono ni angkor sini khorang ni nono bo pulyao no ang khulumung ya pharo nono bo khulumung ya pharo ini pastor khoroknoi Reverend Bishu tai Reverend Kishore no ang khulumung ya pharo hambai tai ani sungmung ke ang bong khanio sungnamu sungo sini je Milon Rani tai sini MLA Rampodo borok je sawari kiri basno sekamaka ang koroksa Christian do ngai sing Christian do to sini dop hani tongmong samong kanmong bebak no sung tebo se tisho tabuk dora ngai tabuk borok nang sungnamu sungmaka sini pastor nang oro sungnamu sungka o je sini bukuk Milon Rani bai je sini takuk MLA sini Rampodo borok ki borok ni ritiriba hindi ba se borok ritiriba sing sajong kha tongmung tamung se khaliya ni jini kok se komori jong kha borok da kok borok no ti khanai nge bong ni ritiriba sing je thamani borok ni jini a ritiriba bong ni tong tang ki sang kha nanyan ba ge ang koyo hello borok ni je tong tang borok ni je photo album bong ni bahai borok bo khaklayo ang Milon Rani no bini shut ba se bo shut mang se kani tonga ke abrong nang tungna musongo bini a shut ka kani tong ini bini je bkhanai khali tongman tang bon no go boto milok kai kala ye boto kuno sinu bo kudagia ke bini bo sano bo English no medium no purina da abono ang pastorongo tin sungnamo songo o borok bai borok dum ti chai tong khana abono kikha borok na sana bagai tai kesang gai takhok ang Milon Rani bai nango ni ni khorang bo tum khang ka jamai jeng bo bai kok khana musung jeng nong koi mung narak nai jeng chai chokui tongo jeng direct bono sak bai thang oro to boi noro baksa nong ni bus kango jeng boro bai kok lam salaimani ang ta ke sa je kok borok no boti sanai sanai kintu bumungse Janjati Suraksha Manch abo kok borok bai ke koi kok borok ni jise kok borok ti sanai kok borok no te skama bliabo abo no bang sunnamu sungta borok tam abo do belai ke hambai kol khamani bagai hambai bagai sar nang bahaki firung nai tin ta khong ni sung engkai puila jinis borom ganang songhornai ni point ngakai je sini tradition sini culture tai sini riti reverse ni himani abota abo kamau ni himani kokta ang abono sana thang kai sini background kisa history trace back ma khaisinai bhai himani le jeng ethnically bo background ni jeng racially bo background ni jeng je tongui tongmani tabuk jeng bo position tong jeng abono jeng kisa ma angkolainai ma salainai jeng racially hingkai Indo Mongoloid jengno bui kangbai saimano sini face nukhaino even sini bone shape theke suru khai jeng jotono jengno nukhain bui saimano
mukhang nuk ya phano se chini bone shape nuk khain chaimano anthropologist rok kai jemo indo mongoloid racial ni hengkai ta kaisa hengkai jeng ngakai ethnically jengkai tipra rok chini ethnic community hengkai jeng kok borok sanai rok ni bisingo baksa kok borok saya phanse abo chungbai khobjakno chungbai borok tonglai mani chini thui kaisani no bara nai nomo hengkai jeng ya phango chini society hingakai jeng jefruo jeng sanskritization bai jeng nanglaya fru acculturation ingya sinita mane acculturation tamno hingakai kaisa culture bai ta kaisa culture malai lai je kasaro je abahai khlai social je mo je tam status form money abahai acculturation sanskritization bai je chini original chini culture abo je fru acculture ingya sini jeng afro tongmani hingakai jeng English बिशेष के ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट रक kai borok sao jengno term khlaio chini je khulumani beliefs and practice rok no je these are primitive religion nya khai borok tam sao ngai ta kaisa kai nature worshipper nya khai animism ang ব্যক্তিগত সানা নাইও all those je word borok use khaika abo totally derogatory jengno opoman khai farjak abo a je kogrok enka abo nang personally ang accept khaina musungya tam khai jeng actually ya phango supreme being no khulumo abo khe praman tong supreme being no jeng khulumo jeng kuno tagei khulumnai amtui jadya jeng chini ethnic kisa juda jeng kebno tagei ahin khulumya karon jeng nature no khulumo hini hinpano a jaga obo gabangma chini abo kaisa unique chini bisas khaimani practice khaimani abo juda juda tong abo jeta naki jeng gorbongui mano ba jeng proudly abo no go khlai mano acha abo haike jeng tonglaimani 614 ni simi dharma manikko jefruo bo hindu puila missionary ngai ringiti fekya sabo hangkai hindu missionary khorokni phaikya afro sukresar be banesar hangkai sukresar be banesar jefru phaikya hangkai no borok to sanskrit belai fluently borok sao hangkai a jorao to vedic culture belai khai india o cholibo hangkai even muslim rokni probab surji phaya ko afro hangkai sini ras poribaro phaikya borok phaikya hangkai খুব সাদরে বরং গ্রহণ খাইকা বরক বরং ইয়াসাক লাইকা কে বরক ব ব্রাহ্মণ মানে ন বরক তো শিক্ষা দীক্ষায় শিক্ষিত বনি ইন্টালেক্ট বুকিয়া জুদা কেচিনি রাজা বরং আ কগ্রক বুকুরনি নখমানি নুখাংখাই বরক মোহিত চাইথাং মানে এট্রাক্টনি থাংতা ও মক কাহামलै মাनकाय दाक्तिनो जोंखा बोखा नरम जात इभेन चिनि राजबंशनि राजानि थैफानो बोखा नरम जों सब समयनो बुइनो सिनथानि बुइनो लांखानो हामिया खायनि आमति मेन्टालिटी करि अच्छा गाबाके बरक फाइके हंखायनो तामुखा चिनि दुर्लभेन्दु चन्ताय हाई प्रिस्ट चिनि तो हाई प्रिस्ट दङ चिनि प्रिस्ट काउन्सिल दङ तो जेमन जिहुदी रंनि इजराइलिट्स रंनि बनिबो प्रिस्ट काउन्सिल दङ प्रिस्ट काउन्सिल अब नि सेनहाद्रिन थाइं चिनि बरंगो नां पास्टर सागा सेनहाद्रिन जे काउन्सिल दङ आ काउन्सिल नि जतनि हेड बखरक अचाय बखरक नि हनलायो गाय चिनि बो प्रिस्ट काउन्सिल दङ आज प्रिस्ट काउन्सिल नि आन्दार साब दंकाय गालेम बारिफां खापां तैनाय का अचाय आबा हाइके आबो जत खबजाक गाबनि बिसिङो प्रिस्ट हाई प्रिस्ट साब हंगाखाय चन्ताय राज चन्ताय हनो जों हंखाय दुर्लभेन्दु चन्ताय हंगाफ्रो हाई प्रिस्ट बरा राजानि रॉयल प्रिस्ट हंता बनो माने राजानि अचाय बखरक राजानो केबो खरकसासो राजा थै थांगा हंगे तै केसा राजा संनानि हंगाखाय आबो ओ जे राज चन्ताय बो सिमिसे थक फुलै बो एनॉइन खलायमानो हंखाय आबो हाइ खलाय जों तंलायमानि आ जे सुक्रेश्वर बानेश्वर राजानि रिक्वेस्ट राजानि अरस बेरायम फाइमानि हिंकबा सिनि गसे रॉयल पैलेस फाइमानि हिंकबा बरक गोबांबा दिन तंखा मन बिनिमय इंलायखा गगरक सालायखा हिंके बरकनि पोएट बरक तो पोएट्री रक गोबांबा मानमानि रक दं आ बरक शेयर खलायो राजा आबनो खोनातक जागो कारण
संस्कृत बो कैसा क्लासिकल बासाबला जेमन ग्रीक रक क्लासिकल लैंग्वेज में हाय आउ कैसा क्लासिकल बेलेखे आबो उ तमना रिचुअल राइट्स रक आबो यूज खायो इनके आबो खूब बरक नो अट्रैक्ट खाइता इनके आबो हाय खै बरक पुइला रासरत्न करम नि बरक कैसा बरक कविता सिक्या आ रासरत्न करम न ताउसिन बरक बकम रेफर के करक सालाय इनके हिंदू आबो पुइला फरेन लैंग्वेज बाय पुइला जे कैसे कुनु कैसा सिनी रॉयल कोर्ट जे सैजाक मनी उनको कैसा नोबेल फन हंदी बा कविता फन हंदी आबो सैजाक मनी फरेन लैंग्वेज बाय आसक दिन इनके चिनी कवि मंग चली फयो इनके फरेन लैंग्वेज बाय के आबो पुइला इनके जे कुनु जाति न मनोकनानी लैंग्वेज ते रिलीजन आबो बेलेखे अस्त्र काहाम इनके चिनो राजा आमतिखे बर राजा न बर आमतिखे कन्विंस खाइमा खांखाय न तिरुक तिरुक राजा ओ ब्राह्मणिकल जे इनको एको एक्स जे तंगमनी अमुबा बेलेखे चिन बागै काहामला बो आमतिखे वानसु कथा हाय हिनपान तो जों तो आफ्रुओ सेरकम एकदम सिविलाइज मांगियाखो राज परिवार बर तो बेलाइन को जा गाय किंतु बरक एडवांस माने बागै बर राज परिवार खाय आ हिंदू न अलरेडी बर यासागै फैया फाइते बर फाइ सकपा क्या गाय सेसन हंगाखाय चीनी जे प्रजारक न बो आ हिंदुइज्म न को इम्पोज खायन शुरू खायया राजा अमसाओ म यासाग दि मखलायदि आसक दिन खैतो जों आबो खलाया ओंखायनो आफ्रु न ब्राह्मण रक पाइतु लाइमेन कक चीनी थाइसिन पास्टर ब सागा ब्राह्मण तुबुई चिनी पारा पारा ओरेना शुरू खायता पारा पारा ओरे खांखायनो बायलसिका फोरोंगो ब्राह्मण रक शिक्षित बांगाली विशेष के बंग ब्राह्मण रक फायके एंगे बरक बायलसिका फोरोंगो लगियो बरक उ जे धर्म ब बरक चिनी धर्म चिनी जे रीति रिवाज माने आबनो ब रिमुव खायि बंगिनो इम्पोज खायता कारण जों आबो साइमिया भागे साइमिया कल्चरल हेजेमनी नि माने उ जे कल्चरल हेजेमनी बाय जे फुरु बरक मनक जागो आबो सासालाम माया तावरम दि जों रोसाब खांखाय हिंदीनि जे तावरम दि बेलायखे ग्रेट सिंगर अग रोसाब माने बंनि दं बाय बंनि एक्सेंट बाय रोसाब खांखाय आबो हायखाय आ सिस्टेम रोसाब खाय जों बेलाय खाना तक जागो किन्तु चिनि आसल दं जों कमाजाक थांगो चिनि एक्सेंट कमाजाक थांगो चिनि रोसाब मुनि इनका आबो कैसा कल्चरल हेजेमनी बाय जों मनक जाग मानसि इनकाय आबो हायखाय पारा पाराओ जखन आमते आरम्भ ओंखायनो चिनि तिरुक तिरुक कमाना शुरू खायया अच्छा बोले ब्राह्मण को बोले गुरु जों तो आगिवो हंगाखाय इनको से खायब्लासा जों केयार से खायब्लासा आरि केयार खायपन कुनु या ओमखाय बुमाव फाथिखांखाय जों बाखि खायनोसा गेनर खेता दान खायदि गेनर मुहायखाय चामुं नमुं रहदि ब्राह्मण नरदि गेनर बखरक सिलजकदि माने जे बरक सामानि जों जनको याकुं पुइनो सुसाय जों तैनखा आजागा थांसौइया तामनि बागै इनखाय जों निजेनो आफ्रुओ लेखाफोराबो करै जाबा कुनु जों अ जगतनि महिमानो साइसे मैया इनखाय जों आफ्रु हिंदू नि दाबि खाय आमदिखाय जों आबोनो सोलोंलाय दंलाय अथच चिनि आफ्रु तुरु तुरु कमाय दंखा कक कमाखा सिन बर कीर्तन रोजाबलाय खांखाय आबेरे आनंदे कका जाबेरे निरानंदे का मिटिं ग्रुं ग्रुं खाय खायलाय खांखाय जों याफा खरबै दंथगलायो आबो बांला बाय जों अथच साइदं आबो चिनिसे नै चिनि आबो चिनि याफांगो तंगो नै साइदं किन्तु कक से करिगरा आरो भागि चिनि मान इनखाय आबो हायतेबो साना थांगा हांखाय ताबुरमदि चिन बरक सालायो आं आनि कक बरक हामजागौ आनि कक हामजागौ आं खरकसा बरकनो सागा नों तो कक बरकनो हामजागि मुभमेन्ट खायनि ब्र द नों को नि हाति हिसाब सैमानि बागि सै नागिरना चाल दाल मरिस एबार रखा बांला बायमां गाबो कक बरक सैमे दिबा न कक बरक बाय गाबो उनको बुजि आं थांगो सर आं किसा एक्सक्यूज सानै याबा हाय अरो फालिफेरन तमके काइसे तैसे कल खसाय जों कल रिसिभ खालायनाय हेलौ हेलौ ए ताखोक नि सिने मुंरुवै नों तामनो सोंनामसों सोंइ मानो हेलौ 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 ए द ताखोक नों खानाय मानि दंखबा नों लाइभ नाय दंगो चिनि खरांनि टक शो स्पेशल गेस्ट फाइसक पजाक चिनि खरांनि पास्टर नों
nini tamo sengmung tong nang sengai mano nin sini mung ruwi. sir ang to Manipur ni se kasi defense khai tongo. Aw do belai hambai call khamen bagi. Sir ang অনেক দিন পরে না ট্রাই খেমানা নি কল কোনো রিসিভ করে Aw do. Naka sano. Do. আং সিনা না মানে কা হাইছে He. ও যে মিলন রানী জমা দিয়া বলে টিপার জিকছে না Aw. এনে টিপার যে ইংগাকে जों তো নর্থ ইস্ট নি বিসঙ্গ जों অনেক সার্ভিস খাইজা এনকে নর্থ ইস্ট তাম চলে তাম চলে বড় তো কাহাকে সিয়ানা जों কাহাকে সিও Aw. এনকে বড় তাবু চিনি বড় ন কোন একটা ধর্ম তেই নাই বড় মহাই বিবান তো খাই নাই তো তে বড় ও যে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য নি যে বর্ডার রগ যে খোলা তো মানে এং বড় ন খাতাম প্রতিবাদ খাইমি আং বড় Aw. Belai nang mani sungu. এই অংশ শুনো নাই মোর সঙ্গে স্যার Ka bokai hai. Do. Belai hambai call khamen bagi. স্যার তে সে কম স্যার Do. বন কিসা ন লাইন তো ফাইদা মানো Aw chung chini hastini joto nai to ai lukurong thani to kaise koimung to sokpoin tongo je bukhok sakbai thang pat milonani jomatia no chini o so to boi bobai kok lam salainen. স্যার প্লিজ বরন কিসা তো ফাইনা সঙ্গে কক সারকা কাহাং নাই Aw chung chai to hui tongo chini jo je mansuk sing try khai tongo borok bai sing gorengai bong no invite khai nai chung oro joto ni bus kangon chung kok lam salainen bagi. Tam ke chung future ro phaine jo salogo chung tubnan bagi chung chai to hui to. ঠিক স্যার হামবাই স্যার হামবাই Aw do belai hambai call khamen bagi. Da. Kai acha. Ge thaching ni sar ni nya poino thangai kong no pai sing o topic ko phaile. Acha. Ang je thaching je sawi tong mani abo kai u chini no kini chini kama ka ni samani da. Engkai chini je tong mani kama o hni je hanmani kai abo sanskritization ni ka wo sagoro kulugi thanga hamache hana klai. Bahike hini himani kai ang to ani background ngakai ang na Hindu ana Buddhist na ang kuno kaise Zoroastrian ba kuno angko major religious group ni borok amtiya जों जे खुलुमि family hinkai जों actually supreme being jeta naki sin borok kok baike sin kok baike kai thosa hanta abo abono जों sini bible translation khaima jaw khai taw जों tegisa korap ngai thangai abo kaitor ni जों hanlaikya mane abo taisa tam taisa khanatok ma bahai bongka jai hok hinkai जों जे खुलुम फाइलै मानि abo actually abo se chini agi ni simi khai fere min a jaga obo abo actually biblical কয়েকটা জিনিস গরংজাক দং আবন বাকি जों आबो नासक सबाय सायाफोनो नांखाय सालायनो chini kama khani hinmani actually जों मासे मानखा माखलाय जों रमदि education रिगनाय नि सिम फायनो रिगनाय रिसानि कक चिन बरक सारि कानलायै आनि मासे कायजाक मानि दैलुमानि सारि हिनै बिनि सुन्दगो दाजाक जनता सारि आबो सारि बिसि दामनिया आ जनता सारि से सुन्दगो दाजाक ताम सामबं काकाय आगि आं दैलुजाक फुरनि ओ आइसिना गाइसिना फ्रु रिगनाय रक क्रिजा हंका बरनि तै रिगनाय तंग रिगनाय कानखाय बुइसिया से ना बाहि काना साफ्रु हंकाय आं खनावो चिनि टीएसएफ रक যথেষ্ট आबनो तै मुभमेन्ट खायका हनै किन्तु ख्रिस्टियान दंखाय एमन जिनिस जोंखाय सरगो नंखाया पथेगाथे कक साया जों एक्शन से फाय डाइरेक्ट जोंखाय टीएसएफ रक चिन बरक जातीयतावादी बरक बा नेशनलिस्ट रक मुभमेन्ट खायका थिं दङ मा काननाय मा खायनाय मा परिनाय किन्तु ख्रिस्टियान दंखाय एक्शन डाइरेक्ट जोंखाय कास कानो जोंखाय चिठी कासे रेखायनखा अ कन्वेन्शन रिगनाय रिसा कानि जतन मा फायबेने के फुरु दमास मा फायसिनाय आबताय जों केबनो जुर खायै वाइसबिना रिगनाय खेंगे रिगनाय सकना नांगिया सिनि आबखाय आहायसि आसका ओबिडियन चिनि एजुकेशन जों हिंदू तिखेबो चिनि एजुकेशन फायगा तो फायांगिया हिंदुइज्म तै चिनि एजुकेशन फायगा बालि सिगार परिउनि जे सामानि किन्तु आ एजुकेशन चिनि बासाना सकमाय खिबका चिनि जत ओरिजिनल जे चिनि ट्रेडिशनल वैल्यूज आबरकनो रिक्लेम ले खाइमालिया सकमाय खिबका किन्तु जय मात्र एजुकेशन क्रिश्चियन तै फायसा पक्या sok pakyang kaino sin borok khaklap ma bulakya aw tabula tongthoka sin borok taw doctor kha engineer kha kono kaisa administrative koni officer kha sin borok bahking kha mani kabo school to sini school parani school logo gobangma ojohat phunugui
स्कुल लोगो मास्टर करै 10 थानानि किरिव हनै बा कुनु काisa गतनांगो हनै स्कुल चलिया मामां किन्तु जै मात्र क्रिश्चियन एजुकेशन मुभमेंट चेंखा फुरुं काकाय सिनि पारा पाराव केबो बांला मास्टर थाना नांगिया जोंनो इंलिश मीडियम खुलुक लाखिया परि लाखिया नांफुरुंखाय जों कुनु जागानि टीचार बुतुब लाखिया किन्तु जोंते तिनि एमन जागा थांसौया तागबा जों कम्पिटिशन चले दंसिब्लासा अरनि एजुकेटेड वानसार बाय गावन बागै चिनि कमाव हनि माने तेबो सावनो गाय लक बिसे जों आ टपिक ताइसे जोंते सुगु सालायनाय तामके फाय ते काइसे कॉलेजशिप खाइ पाइ जों अ टपिक थांनाय फाय ता काइसे कॉलेजशिप खाइनायले हेलो हेलो सर ए ताखोक नेनि सिन मुंरुय ए निन सुं मुं ताम आं लाइफ चलि दङ ना आव लाइफ नों नाय दङ जोंनो ए सर आं किसा स्कक सानाम सुंत सर आव द तिनि पास्टर दुइजन कक साइ दङ रन त गलाय हामबाय नां माने कक न साइ दङ सुक्रुबै आं किसा वान सुक माने आनि कके हाय सर जों जे जत ख्रिस्टियान सिनियावै सिनि जत तिब्रा सारक कुंथाय बारार जों दाकिनो একটা খ্রিস্টিয়ান ধর্মই থাকতে जों उन्नति बंनाय कामखौ बंनाय हाय आं मने खायो उनके ओ जेताबो ए मिलनरानि संजे खाय दंमानि बरंखा मूर्खनि तमुं सारातै किसिया बरंनो आपने संनि लाइफ स्ट्रीम के तुबैनाय जों बाय किसा कक्सार बागै सुजुग खेबलाय जानाय ताखोक कयमुं तो गोबां फायगा तामके आं ताइ काइसा अपडेट मांखा मिलन बुखुक मिलनानि जमातिया न एबाखे जनजाति सुरक्षा मंचनि जत अजमारक न चिनि खरांनि सानजानि कक सालाय पान्दाव जों बगनो इनभाइट रहजाक तामखे बंनो जों कयहरजाक चिनि पान्दाव फायदि जों बाय पान्दा खायफायदि ताइ लुकुराव बाय कक साफायनि जों बंनो इनभाइट खायजाक न तामखे ताबुक साक जरातै जनजाति सुरक्षा मंच एबा मिलनरानि जमातियानि बखाकते कोनि फिरम मुं फायाको तमुनो जों बं थानि अपडेट मांखाबा फिरम मुं मांखांके जों चाइटुगै चंगो जों दादि बरो एबाकसो जों अरो पान्दा खायमाननि बागै द तुमके हामबाय कल खायमाननि बागै ओंखाय बिनि ताखुंनि सुमुं थाना सगां थाइजों जे खरकसा सिनता हकरा मणिपुरनि इंगै जे डिफेंस खायतंनाय बिनि सुमुं जे जनजाति सुरक्षा मंच बर काइसा ट्राइबल प्रोटेक्शन अर्गेनाइजेशन गबा माहाय नांमुया इशु रंग तु मान साइताम बागै बॉर्डर फेंस अक न फानो चिनि बॉर्डर एरिया संग तांनि ना कोइल्या आ सुमुं तै बागै फिरमंनायस हामबाय सिनि ताखुनो जोंनो हासागल तंतै फान मुइतो मान हरि तंमान बागै सिनि बाहाय बिन थानि तंमान बागै बनो हामबाय डिफेंस अ खाइने रक तैबो बरक साइमानो बाइके दफारावनो डिफेंस खाइना निश्चय बा एंगल न कक साखाने आं वान सबो बबो साइमान ना जे सिनि अरो मेन प्रॉब्लम ता मंगै दं जे इलीगल रिफ्यूजी माने एक इमिग्रेंट जेता अरो हाबै दं माने अबो काइसा सुरु त्रिपुरा हास्तिनि प्रॉब्लम हाया अबो सारा सिनि हाक्टर भारतनि न अबो काइसा प्रॉब्लम मंगै दं एबं आबो जों सिमिनो साइमानो त्रिपुरा सारा को गया सिनि इंडिया गवर्नमेंट नि जो अथॉरिटीज रो हायर अथॉरिटीज होम डिपार्टमेंट पर जो साइमानो बं थाने 100% वाके बहल दं तो अबनो तैता ओंखाय ताबु चिनि एक्चुअली ताबु अ जनजाति सुरक्षा मंच बरक अबनो तै खेल क्रैजा नै साखाय आं सानाय बरक अबनो तै खेल खाइमेया खाइनानि कोगिया तांगै हमले जों बरक जेता बंनि जे तामहि जानाय बंनि जे गेन खाइने तंमानि आबो बाय बरक आबनो खाइमाननि कोगिया आनि जे मते दा कारण जों आरो नुखा बंनि मीटिंग प्रेस मीट रगो आरो विभिन्न अंशनि बा जाति आरो गुबुन दफानि बरक आरो खबजाखा आं नुगा आसुक जाग्रक आबो बाय वान सוי नायके बरक आबनो खाइमाननो आबोंनि आबो रमदि को तामनि सानाय जों आबो एक्चुअली जे ताबुक जे बॉर्डर काजु आबो बो सुदुसिन ट्राइबल लोकनि बागै बुकुं कुंथाय बारनि बागै प्रॉब्लम हाय बले अबो अरो तंनाय आगि राज परिवारनि राज आमललो तंजाक वानसारनि बागै अबो सायाबले बरगतो क्लेशो तंगो साना थांखाय सिन हा सिकोनसा 10000 वर्ग किलोमीटर जों अरो चिन अरो मां फाइ तंखाय एक लगेसे 14 लाख बरक फाइजाक जों साइमानो गाबोतिके बरक ओंगैनाय को जों बर तंमानि बर फाइका ओंखाय आबो हाइके ताबो को डेमोग्राफिक जे ग्रोथ न नाइ नेखाबो
abo mane ko 1000% increase hai abo 100% ya gaboro kaisa wansuk jaknai no bini kok tamukhai aro to jonojati suraksha moncho borok abono khaimana bo kogya bongni abo sabo samungya actually bongni paidya tamke oro bong nam tike kok sil jakmani hingke borok tangoi tiprasarok no ST category ni delisting khayen musung aro se bong nabo joli kok sama haike angjakta tang borok khayen musung pan abole khaimai nyenglak karena abo haste haparni একটা নাইকল নাই বেদেক দङ বরং আবো নাইন যেবো নমনি বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বিএসএফ বরং নাই দङ আমা হাইতা হামবা द ते किसा जरा ना वइसं ते किसा फोन रिसिभ खालायने हेलो कॉल रिसिभ न्या द हेलो ए ताखो नि सिने मुंग रोय सारि गाहाम द सारि गाहाम मसिनि खरां चैनल टीवी ना आव आव लाइभ द ए ताखुनि सिने मुंग रोय निन क्वेश्चन ताम तंगाय नों सोंइ मानो आं के अनिल देबरमा निउ आईटीआई कलेज निता आं साना मुसुमाखै अमसे सिनि बुखु मिलरानि जमातिया हिनो हेदा आव माने जेबाबे एमनखे तामनि सासने हाबो सिनि बरगनो जे क्रिस्टियाननो एसटी नि कायसा सर्टिफिकेट न बकायसा एसटी नि कायसा abno साथाय बादिल खायदिनि कायसा बकक सामान दङ हेलो आव आव खोना दङ ताखो इनका आंखे साना मुसुंगो बक तो संसार दा खायकिया ना सिकलिदा ब खरकसा डॉक्टर माने डॉक्टर बोलते कॉलेज नि कायसा प्रोफेसर नि खानाव केन डॉक्टर प्रोफेसर ता आव किंतु जेता ब खरकसा हाइपै बरक आ बासर बंग खुक्ते कंगन को गया आं साना नायमानिके बिनि साग सागनो ब परिचयमा से ब बुका कक साइतङ दफानि जाति जे फुरो अमा हाय थानसा महाय साबजेक्ट तंफोर आ कक सानानि बिनि आमते खरकसा सिकात बरन खुक्ते आ कक सानानि को गया बनो नंग नि चैनल तो बखाय बिलाय गाहामनाय आबना किसा रिक्वेस्ट खायता आव ताखौ खायनो हाय साजाकते इंगो तामके चिनि खरांनि इंगै जों बुखक मिलनानि जमातिया ताय जनजाति सुरक्षा मानसनि जत्त अजमारकनो जों इनविटेशन रहजाक जों बंग इनभाइट खायजाक ताम हिंकै तावसाक जरकतै मिलनानि जमातिया हायकेबा जनजाति सुरक्षा मानसनि आदंगनि बखाक्तै कुनो फिरक मुं फायाकु बा बंगनि रेस्पन्स मायाकु आउन बागै जों बंगनो जों चिनि पानो तुइ मेंगै दङ आउन बगै नाकार सानो जतो हास नायतङ लोकरनो तबके जों जे मानसक चाइतो होय दङ बरक बाय तेवसे जों कन्टेक्ट लाइनै बरनो जों अर तुबै पाना खायमान बागै कॉलेज नि बकासे प्रोफेसर ने बत सांग परिचय रहेदा आव ब सागले जे निजनि ट्रंग कोनो जे हुकुमनो सलाइका खिबि गाने सावंका ब निजे जेफोर प्रेस मिट खायफोर ब ड्रेस न खलाय ब प्रेस मिट खायका ब निजे से बनि ड्रेस न यूज खायतंग को बखति प्रसादा ना जाति नि हुकुमनि कायसा कल्चर न नारंनाय दा आव जों जारा सिकात बरर आसबान साइमनो सिकात बरक से बरंनो थुंगोदो बिसि सिने बरंका लामे किनारे खिउ आं साव आपनो आं साना नायो माने जोंखौनो बनो जलि माने नासले मानिया बिनि बासा बिटिनो से जों चेंज खायदे हिनो आ जिनिस बिलाय साया बिनाबो खरकसे कॉलेज ने प्रोफेसर बके बयनोखे साइतंगा जाति हुकुमो नोंखौनो सकमाका ब खरकसा बोरै खरकसा नारि दिंगे बके ताम खायका ना बिनि यागो कोनो सांका सुरि तंग ना सिंगल तंग ब काजक दा सिकले ना 17 बसरनि सरायदा ब लासिना दरगा तंग दफानि बागे आव द बेलाय हामबाय कल खायमानि बागे ए हामबाय जों नेक्स्ट सतेसे कक सालायनाय आव द हामबाय ताखौ हरका हाम ताय हामबाय कल खायम बागे गाय सर तामके बाहायकि फिरौ मंगनाय जिनि ताखौनो सोमोनो द आबुन साइक तेखे जरा नाव सिं ताय कसे कॉल सिप खायना लायसिन हेलो हेलो द तेसे कॉल रिसिभ खालायने हेलो द के खरकसा बुखक आजे मिलनानि जमातिया ब जे सानमुक्ति सामानि ब निजि न साक न गाहाम के सिनेमुंग रिया ब द तबो
call su khalen hello hello takho biang ning kha ni sinmung roi nang sengmung sengi mano ang Omorpur ne aw Watok Baptist Church ni Khoroksa secretary kaisa sengmung ko mo hai actually tabuk to Christmas ni jora bas kang 25 December nga chini Christmas actually o jora ang kaisa kok sangna mo song mana sana mo song mo hai aw जों तो करं करं जागो किदनानै दंमोन जिनि जिसु ख्रिस्टनि ककनो तै नाय केबा तिनि जों पिरिमानिया तिनि गोबांमा फाइनान्शियल मेटारनो तै नाय ओ जरावो तिनि मिलनदानि बिसिंतै मिलनदानि जमातियान बिसिंतै जेता बने प्रेस मिट बिसिंतै तिनि जिसु ख्रिस्टनि कथमा पिरजाखा हायादबा आबोनि बागे आं पहिला first time milonani jamatina belaika hambai maro tam nimba tini jeta jisu kristoni kokno bo pirmani bagai tini bo against khayanga to tini o kothma asik pirjakla khamon nongni tini khorangni kothma tei ba kothmani bising tei bo haya daba angke hani bagi bonno at first bonang belaika hambai maro jisu kristoni mungbai ke bo jara kaisa sengmung ko mo hai tini chini ochini khorang ba chini je khorango je chini reverend phai tongnai chini sar bono belaka hambai maro borong je topic borno bang belaka chajago tamni tamni maba omhai jorawo jeta jisu kristoni asaimani jorawo kono iaro phano omhaike tirjangmani jora krikho hayadaba hello da khrai tong ta khonin sung mo na complete omhaike kono iaro phano chini jisu kristoni kognotei tirjangmani jora krikho inke omono jeng wan suina nai jisu kristo je second coming ni jora ni wan suina snai inke hani bagi beraka hambai angke wan sumani ta chini omongke watok Baptist Church singjago do Koroni sekatari ang Khoroksa tin sengbo Khoroksa Action biani tamnai Action biani tei dulja kaisa circle chini omong kangke Hatal Baptist Pastoral Circle tabungno ketal jeng circle manmani da tai chin oro reverend chini sar bobo orno asukjak bono belaka hambai tamni maba oron ningke Watok Baptist Church ni ang Khoroksa secretary Binoy Debbarma ke hani bagai tini om hake pirnani joraram bele hambai takhok no Wato Baptist Church engai chungbai krong horman bagai ge bini sungmuni phirmung bak thanglan sikang thaising je khoros takhok sai thangmani bukhok milonani jamatia bongni kaini press meet khaithani ba haino bini sak sangni sinimung no subak ham kariya kanmung chumni tei amhai culture ni tei tradition ni tei hake se bosi Oma ke allegation kari tongo je Christian roxy culture tradition chini hukumum kumuro shakama ne gabon ti bhaki phir mur nai hambai abo belake nangmani enko question no abo bohaino jeng culture ni hinga kai bumno jeng culture nai hingai tradition ni hingai jeng bumno hanai custom bumno hanai Khoroksa PhD holder jodi assistant professor ba professor ni samkhai tongo kai bo well ko aware na klai babani bo belake kaham kai sinai borok nga nangmani ang saimia ang bo buba haike wan sugoi situti jabting khana siawi jangkha kintu ang sana naimeni hingkai chini culture ni hinga kai culture tamtamo abo sing puilao no basa hangkai belakhe guruttopurno culture abo basa bai nangjak hangkai nini ajagao kanma chuma to tongo no samani bo tongo ajagao sama simia even chini kotogula chini tamohnai identity bahake identify khainkai even nok tangfuru pointo chini a nok nukhaina saimano jai omo hangka o community background ni borok ta urom di megaloy nang thangdi chikon busa kai nok tangjak nungnai hingka a nok busa nukhai nang saimano o
mokai khasi eba jointia eba ke punar community rokni no nung thangni Nagaland no borokni sob somoi no abo borokni yang bwskango suo design khaijak abo nukhain saimano mongkai Naga borok bai ngojak tangjak tabo chini o phaidi जों chini kamakha hnai sana thangtani nok tangnai to chini mystery kri sabo tangkai जों gagai tangyawi naharai simi tongo phaidi hni ringi tu bo buini borok no bo mudiki chi chawo ka abdiki tang kalangkha mudiki chi chawo ka abdiki no jotono thugul kalang bakya engkai abotai chini identity ar karikya basani kok जों romdi Christian no badegradi ang Christian ni kaham hni simi sanan thangya tabo comparative study nang khainai di Hinduism jefuroni thani habiri phekya je satai khepeno a missionary rong bisingte Hindu missionary rok tubiri phekya aro nono borok tam impose khaikya hangkai nang basano khibnani bagai bo nono force khaipekya nang saimi abo karon abo kalai sakai dormoni bisingte phaimani ble sing saimiya ri bo haino ri chumani chini hingakai belaki inferior ri genai kanmani ri sa sormani abo ka belai inferior complex abo abon bagai sari hingakai 12 hat sari bulkha hangkai o sare tinat ri genai bathur chini abo musangya ai ke khibiri oi abo bo nung bohon abo nung ko tab adopt khaina kha kok bo karon nung Hindu singi thaga hangkai nini to shastra scripture krible written scripture kre nung tam khlai nang sinai nung Vedic scripture nung manai tuk sinai aro naituk hangkai tam nuk sinai hangkai aro nung pura Indus Valley ni borok ni a culture nung aro nuk sinai borok musugri laimaro sumui tam laimaro borok ni uri kan laimaro khoroksa nasle laimaro borok ni pura civilization nung ma bolai sinai ma lob sinai nini kharate krikha karon aje scripture na bojoton kuplung hingkai nini kamaka segamanai sabo ni manikai sing je furunaki nijino ani no tongmani no yakari buni no claim khayo obosa ani nei abos nin joi jotone saya kintu Christian rok ngakai ang je nugi phema jorate Christian rok buni no ani ni tabsu jora claim khayako Christian rok ka ani no ni claim khaitung aisi sing ri chumani chini ri kamai thamakya ri sing chini reclaim khaikya ngai ni sing retrieve back khaikya ngai ni tabo chini simani sing kri tongmani chini written kuno tradition kri tongmani sing abono sing srungka ngai abono karibo sing tabo Christian nongni thanibo teibo thangka hangka sing hoitoba sing tagi khulumliya asuk je phero tagi khulumya ngmani bagi baino chini jotono kamai thamakya amtiya sing mamita musawo chini mosok sulmani musawo sing abono karibo teibo sajangnai tongo sing abor jotono khlaibeyo kintu jeta naki sekemau borok ni sanai a je dusaro brnai bo ngakai borok ni jaga obusuti basai tong angle sia karon ang sana nai meni hingkai kebono dusle rei sana naya borok kisa mokol phiogi wansugi naigera thong je bahai ke borok kama jaka do te kaise call receive khaina len hello hello chini khorang dang khabo ta khok nang chini khorang live nai tongo nang chini naroi fai sopojak chini khorang ni pastor borok no buno mo hasak nang bukhan ko sangmung tonghang ka ba nang nin sinmung roi nang sangthori mano abono ang kai sangamo sungo sar mane Janjati Suraksha monjonata ini milon rani no tuita borok chini mane Kristen no riti niti sekam ka no ako tabuk to doctor ni jo computer ni jo scientist ni jo ka agi to khanawo chini borok huk nangai chau hay diba kai tabuk gura seng agin hage disa solai huk rok tangai chana ba tabuk to jo poriboton ngai phayu kete gesa seng semano Kristen no ko seng onek kisu develop kaya Tripura wata unuti khaimani nungsakta kai bok le sai tong kai khlaya hane am tirokta sanamo sungta da belai hambai call khaimani bagai sunota abono sanamo sungta da inkate kesa sar khanaga de o
sini kaisa bonga jaga Janjati chakma no tui sau Suraksha sini sar chakma ta jaga Janjati ngoni ta Suraksha Manchoni kai sana thakai jeng chakma rok to sini tipra sani kuno wasi borok phana sanka dofani tei sanka borok kuno si sagra yata ke seng sau wan sarong na simi Bangladesh ka sona nai nangu hai nangu kai seng chakma rok no bo mo haki sengna nangjakta borok rok kun jaga ambo hai rok mane sanmani tipar sani sanmung rok no khoya nus nugya khotang ani mote kuno jaga phano chini chakma dokpa phano haikya sengmai angko rokha jukdan to khaikya amti rok nugjagya khota bela hambai ta khong no bahani kol khai horman bagai ga yang sarno sungnam sungo bini sungo tai firmu men wa kok no kok to sung salayo sini culture ro kama khata mo kama khan actually sini culture je kamai thango nei tabu tau Janjati Suraksha Manchoni borok saitong mane abo angko buini culture impose khaiman jak abono se borok kama jakhana jemon no thajing sini pastor saka sarikan marok engkai kok samarok engkai nini tomung samung rok aborok kama khata jemon rom disung temon jaga soikya sini yangon tongo abo bo khanapano ta joli jakthuk जों मरन देबरमा जरा थां सोइया मरन माने कथै देबरमा अंके जों आबरक न सकमा बायखेता जों ताबुक सिनि बोसारनो पहर अंके जों मुख थां रकनि फाललायख्या अंके जों गोसों रकनि फाललायख्या अंके जों ताबे एलएमइ रकनि लायख्या एलएम नाइथक रकनि लायख्या अंके जों बासाखा रकनि फाललायख्या बासाखा जमतिया हा गाबतेके जों सिनि ककबाय जों सिनि मानि ककबाय फाललायखेता सुङो आगिन हाया मरन देबरमा सादन आपति रक थांलायलि आता जों गाबरक किसे किसे कमाखा कले कमाखा कमाखानि सागा आबरक कमाखाता जेता सिं साइमान काजे आबो किसुता चिनि कल्चर चिनि मखां बाय मिलिया आमति रक कमाखाता जेमन जोंनोबा पेबां रक कै मोजांगलाक दिबा पेबां देबरमा रंगता आपति रक जों मोजांगो ओंखाय आबोनि बागै बरक कमाजा खाता ओंखाय जों सिमिन एक्चुअली बरनि ना खाबो ताबुक सुनु जों कम्युनियन नि कगनो सामानिया खासिना बागै मा सालायो जों ताबुक फनो बुइनि बसं ताबुक जोंनो जे कल्चर नायरक बरक चिनि काइसा मानैनो फन ना खामतै जों नुग्या खलै ना चा चिनि सामुं बरक जावो ना चिनि कगबै बंनि तखिराय साहारकनि फार्मा खनाया खलै अंके जों नायनो माने जों तो एकटा कल्चर न नाखा जों आबो मानिखा जुगे जुगे नालाय फाइका अनेक बसर आबो प्रेक्टिस खायलायखा गाबरो किसे मिसा गोमाजाक मनोबा जों तांगैयासो दुखु नांलायखा आं साइमेनिया निनि नो नों रेस्टुट खायदि आबो बाय जों बुइनो नासिलो वाको गेलै आनि बुरैना आनि नुखुंना आं बोसुक साजगोन आबो आं बुइनो नुखुंनो देरारै जायाबलै अंका आबो हायनोता जत्त शिक्षित जाति रगाम तै नंगौ जानिजा साजगलायदि नों बोसुक डेभलपमेन्ट खायदि ताबुक तो जों जुदु जाति गुस्टियाव बाथागलायले सिनि पास्टर थाजिं साननाय ग्लोबल विलेज ग्लोबल फैमिली ओस जों ताबुक दंगो जोङो विदिन 10,000 वर्ग किलोमीटर न तैमां वान चलाय जों बायनांबा बायरानि किसा तामो चलि दं इको वाल भिउ नबो जों किसा नायनि नांगौ जों आरो रगो थां नायखेदे कै ताबुक जों नुगो निजिनि कल्चर नै जों जे पलिटिक्स थांना नायमारो आबरो आसक ताबुक अंकोया बुइरम मान बायखाबो गाबो सेन्टिमेन्टल इशु सिन बर अंका किसा सेन्टिमेन्टल इशु खायना नांगौ अंका जे जों आबो थबन थैलायसिनाय आबा हायरकता गाबो हायरक ता खायतुं सिन बरक सुतरां कसं तंनाय रक ता देरा बायथुं ओ क्रिसमास बर दिन हनै हनो जेता जों आसक बर दिन तंथतके जों फाइलिमानि ताबुक जों अबबाय तामो सारा नायबा जे जनजाति सुरक्षा मञ्चनि जे प्रोटेस्ट रैली बरक अम्बा चिनि त्रिपुरा हानि बुमुंसि बेलायखे नस्तंनाय खलै अ त्रिपुरा हाव आन्सार बतंगो अरो बुइनि बरक बतंगो एगन नंबा ऑल टुगेदर चिनि बरक बुइता आरो नों त्रिपुरासा नों वानसानि सिनिकला गुलै एज त्रिपुरा एज अ स्टेट ऑफ त्रिपुरा इज प्रोटेस्टिंग क्रिसमस डे अब देखिसे वर्ल्ड वाइड अब प्रचार थांनाय अंका आपुरके तामंगने अ जनजाति सुरक्षा बियांनि फाइबर रगजागनाय रगजागनकावबो बियांनि एफिलिएटेड अर्गेनाइजेशन फाइनाय अंके वर्ल्ड वाइड एकटा बंनि बपमान चिनि बपमान नन चान्स दं इभेन बरनो जे ताव बुद्धिरि दंनाय बरकबो तो अपमान नङै मानो अब हाइबले अंकावबो आबोनि बागै अबो सुदु चिनि बागै हामिया ख्रिस्टाननि बागै बरक अंको अंको आमतैया बंनि बागैबो बरक जायाखै दंनाय लास्ट अंके ऑल टुगेदर नों ताव दिल्ली फन्थानि नों वेयर आर यू फ्रॉम आई एम फ्रॉम त्रिपुरा
it includes everyone. Jotto saro khobjago Tripura. Nangaro ang Tripura sa im Tripura sa ni chagla bule. You are from Tripura nang bairo thangkai nini identity tamba as Indian sini ang America thaga sanai. Not exclusively from Northeast India. Even Northeast India na sudah ang bumungkuya. I am an Indian. Abo ang Bharatiyo. Ako sang sanai. Katamu nini identity nang je crisis nang samani nang sini identity na tayo bezwa kai tong ka abo bai tamu nang portrait kai nai tabu khayung kotoro nang Tripura ni ko Tripura sa Janjati Suraksha Manch boro sara world ni jeta international festival Christmas to not only confined within a community, within a society or within a tamu ni sanai group of people. Now Christmas has become an international festival. Abo tuma once a talk sa jotong si pala liu Christmas dina cake chala yu tamu tong thok layu berai layu. Da kasa sing Christmas topic ko thang lai phi nai tam ke tong no chini nai tung lo ko call khai tong khang ke sing na kar sano tam ka sing mo no call khai men jora wo sing logi no sing call receive khanya ni kisa problem klai thango tam ni ke norok bo call khai horo norok ni sungmung no norok bo anong sungmung ni kok phirong ma ke nong bage ka ham ne hain bage phadi te kaise call receive khalian hello hello Sanja ka ham ta khok nin sinimung roi nang tam sungnam sung sungi mano ani mungkai Sanjay Debbarma Luckipur ni ang thanai bo kok saka sinikana hambai haini hoi te ani kong kai je Janjati Suraksha Manch ni je ram podobai je takamo ko burni mung buku milon rani jamatia milon rani jamatia nong nable na bo kai ang sanamu sungma kai bo nichoi che bo borok je bongni je bashono je khanamani dormo ni je culture je chini mukumung korona kobang ma culture no sakomata ni samani engka kai asuk se borok sakoma engka kai bo nije return khaye bo bunyo sayawo nije return khai bo bekha khai na engka kai chaimanuta engka kai bahake engka kai bo je nijini niyom riti no madamani kha bo je toroi logo je bini kan chumui tongmani abo je bini bo dormo no sabai da tongkha na bo banchiri da tongkha bo nijino bo answer reiman ta bo engka kai te kaisa engka kai bo je sarai phanchini simi je o je roman script ni samani abo bo alanyo no phayo amo bo kaisa kamajang bisingo no issue phayo engka abo no bo je pori phai bo doctor kaisa professor ngi phajak bo ki bo je bini bo dormo ni je bagai sawong ka kai bo niji dormo ni bagai sawong ka kai bo niji je bini basha bai bo poriboton khai bo lekha pora khai de manka bo script bai bo lekha pora khai bo tini doctor professor angkha abo haita lekai abo no tabo bini kan sumrok bo bini bebak bo jeta sago khai dong mani abo bebak se ono culture ni engka ka bo bahakele bo ni je niyom niti no bunyo ka phununga na toma ni jini khikro kising ni ri no kha nugya buni khikro kising ni ri no khai nugu mane babuno bo beka khaina na nangmata do takhok bele hambai kol khemen bagai nin sungmum to sung businja kha tam khe do phadi aboni phiromung ha sung thalena ang jebo khorokso no koinai bini sungmung no phiromung nan bagai do tam khe tai kaise call receive khaina line phadi hello takhok nin sinimung ruwai ning tam sungmung tong ni sungi mano ang kai khoi ni sujon Debbarma ani ko khai obo hai sar obo tai sar tong bor ko ni dawo khalai tong sar khalai tong nang ning sungmung no sungni যেভাবে ওরা মানে কিছুদিন ধরে যেভাবে আবো বানিং ইসুং তো যে ধর্ম পিছিন বরং যেমন তিনি ম্যাডাম মিলন রানী জমতিয়া সং প্রেস মিট খেমনি পড়ে না অবহাই কন্ডিশন নুক খাতা Ngkai bong ni no kanai nai kya ngai ta yang sini Christian ta khok song ni khokti bo bong ni khokti bo bong ni kok pheba ni kok ro kanai nai kya o jaga ang khai ani ব্যক্তিগত মতামত ngai mo ha jin gak su जोंनि गोजाम माने
soi ketam ton tong ko jini abo haji ma to mane chini soi ketam tong ko mane tabuk bo ko ga jagya ko de mat khane wo ani si bose kaham bose thik bose ko boi hini jes abo joto bebak se angkai ketar maza ni haima to su o jaga tamni ga kai jeng tabo Hindu ni dig dia ti jeng Hindu hini je normally want to be sang thang ga jaga logo je Hindu wo jeng je hani murti ko kolum lai mani বিভিন্ন जों ब्राह्मण नाहारै आबारो खाना खाबले ब्राह्मण नाहारै मताय पुजि माने बा बेकेरें रहना गाय मुसुक बा जागा दानिले माने आकबरो आबारो गाय आं एकदम टोटली आबो तामनाने बुनि को संस्कार जिनि जों आपनो ग्रहण खेमाय कला जागो आबो एक्चुअली टोटली आं आबो साबुत खाइमिया तुमुनो आ जिनिस जों माने ताबु बंनि तखन आबो इमिडिएटली रिमुभ खाया दगा कारण যত ধর্ম কোনো সংস্কার খাই ফেমিনে নুক বলেছেন কোন যত ধর্ম গ্রন্থ একবার বাই সেই কমপ্লিট ইয়া কারণ जों লাইফ মার কোনো আবন বাগিনে তো তিনি বাইবেল অফ শৈতানিগো তো অনেকবার সেজাগো শুক্রগো 36 টাইমস আপু সেজাকা শুক্র কাহিন जों খালাবলে তারপরে বো আপনি পরে जों ওল্ড টেস্টামেন্ট বাদ দেবো নিউ টেস্টামেন্ট ফাইও সংস্কার খাই একাই जों Tini tibrasani bisingo je kubui ya phangno जों नायतो गुना हारे जे मास खानो तिनि बुइनि हामिया जे कुबुल खायमाने आबनो जों रिमु खाया ताम तंग जोंले द बेले हामबाय नि सुमुनि बागै आबनो तै द सिनि फाइजन आरो आइतो फिरम नन द बेले हामबाय कल खायमाने बागै ताबो तिनि ताखुक सुन खमानि जे सय कसम आबनो जों रुतुगलाय जामान हाय एक्चुअली सिनि एले बागो कायसा जागाव सुंनो सावो जे नौनि कमाय थांमारावनो आं नायतो गइरु नहै कायथर साव एक्चुअली कायथर खाया फांदो बनो श्री सिटिनि मालिक सृष्टिकर्ता ईश्वरनि नावनि बागैना अंगे बो जोंनो स्रामनाय बसिनि तामतंगाबो बो साइमानो सिनि बाहाय सिनि बोसाकनि बुखुमु पर्यन्त लेखा जाखनि साव सिनि कायथर सिनि बखरगो बोसु बखनाय दं साइमानो आबो आं निजिन साइमिया आनि बखरगो बोसु बखनाय दं आबो किन्तु कायथर साइमान बोसो कखाबो कायथर साइमानो अंकाय आबोनि बागै आ कायथर बसावो आं नरनि कमाजारनो नायतो गइरबोनो बरैबो दंता जोंनो जों कमामाने अनेक मान खाबले जेमन रमदि थाचिन जिनि ककनो सालाय माने जों नाय खेदेंके चिनि कक ताम बाय गथक रोमान स्क्रिप्ट नि ककनो साका रोमान स्क्रिप्ट बो चिनि कक या माने चिनि स्क्रिप्ट याबो बो चिनि आगिवो कायसे स्क्रिप्ट दङ कक बरक स्क्रिप्ट आ कक बरक नि ग्रामार के कलमा लखनि हलायो आबो प्राय 19 सेन्चुरी 1900 आबो अलरेडी आबो दङ आ इतिहास लाइबुमा दङ आबो सिनि ताबो सैकरं ताबो कक बरक हुकुम मिशन दक गे बरक साइमान कोगो आबो तै दङ जों सिनि दङ सिनि स्क्रिप्ट दङ किन्तु आबो एक समय कमाय थांगा जखन राजबारियाव बेंगली इन्ट्रु दङ आफरन सिमिना आबो आस्ते आस्ते नरजागै थाङै एक बेंगलाइसङै थांगा जब समस्त कालचार टाचल फाइ थांबाय कि आबो सिनि हलायका जों आपतिकेन जों सब जलिको ताजिं सिनि पासर साबाय बायलिसिका परिलायका तामुका एरपरे के जों नायथुक नायका जे सिनि ककनो सराय के सानानि थांखाय जों रोमान स्क्रिप्ट न नायके जावन हनै आउनि बागै जों ख्रिस्टान रखंखाय 76 न जों अलरेडी जों सिनि शास्त्र सैबायका न्यू टेस्टामेन्ट 76 नि 4 डिसेम्बर जों अलरेडी पाब्लिश खायका ओंखाय जों 2013 आव ओंखाय 19 नभेम्बर जों आप 19 नभेम्बर हायनि मा दङ आं थिक डेट मुक्तमाले 19 आगस्ट दा 19 आगस्ट सरी आबरगो जों फुल बाइबेल इको ता कक बरक बाइबेल ता अब जों न्यू टेस्टामेन्ट एन्ड ओल्ड टेस्टामेन्ट अब जों पाब्लिश खायबायका अब सिनि खमुलंग बेप्टिस्ट चार्च न अब पाब्लिश दङ अब हायके जों पाब्लिश खायमानका गताव सिनियागो जों अलरेडी सिनियागो लिटारेचार दङ ओंखाय अब जोंथ' अब केबनो जों अब साबो साया इको खायना नांनाय कक बर रोमान स्क्रिप्ट करते হবে আপনি তো जों हिया केरो सिनि जों खायलै दङ जों जेता सिनि अब गथ'गो जों खायो अब जों सिनि गथ' मानले नोंले जाजागिया ओंखाय बायके सासिना बा आनि बहक सामा तांसे साइमामलै नों आनि बहक सामा जागा बखरक सावनि दंखै दंगलागलै आं जेसा गथ' गाबनो आं ना खाता नोंला आरता मंगै बादाङै बासाना बा आबो बाय आं निनि संस्कृत न निनि को नां ताम नष्ट खायकेबा आं तो नष्ट खायबले पृथ्वीनि जत्तने शिक्षित रक जाबो ग्रमदि ताबो ग्रमदि
western country borok bo roman script no na bla bong script able abo to roman ni script ngi roman script jak la abo to greek ni roman rok ni script abo isa roman script jak bule tabo english bo abo borok na bule english people log bo garole sengta mon nai thai ba abo hai tan ka boni bagai na abo sengoro jesa satai tong mani actually abo seng address khanya na ku kong no ma salai nai abo ni bagai angka no neng bano engko kana ta handi amun no kana hanya ta hakis kuno nya hakro kelaya tong lanya boleh angkam ting jakta hambai oke hai no hai thajung sini khorsa ta khok anil do te kaise call sip khalen phadi chung pan na panan saka hello sanja ka ham ta khok hello nin sini mung ruwai nin sumung hello 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 khana jatong hello yes sir ta khok khorang khana tong khaba nin sini mung ruwai nang tam sumung tong kaisa sumung kom haido hello au khana tong nang sung de nin sumung sung de hello au khana tong hello ta khok nin khorang khalai jong nang nin sungmung no suni ma achang kang kaisa sungsnai omose tomung no jeng montro tontro bai se jeng thangi tong hangkang ke hello au khalai jong continue khadi montro bai se jeng thangi tong ke montro no jeng kabama guru ni bisingti khnama ning kom haido au je kono guru kaisa montro phna thanga ke sichono phorangkang ke kaisa khogi phorangphu au abo mana bahai bo abo to saiman ya tamkang sima joroti ta do ke o jorawo jeng purbo process mi je sreng phaiman ni ba khokte khogi phaiken ke tabuk se jora koita khogjai pheka to saiman ya ke tabuk ke jeng montra ba ni thangi thangsinai hingkang ke montra ba ni thangi thangsinai hingkang ke o jorawo montro ni bo kaisa school khulona nango ha de bana sa do hello khana jong continue khadi hello do hello khana jong ta khok nang nin sumung continue khadi ari sungmung ke tabuk jodi no milon dan ni moteng kang ke kaisa montron bo school khulona nangjago angke do school khulona nango montrono khogai phirna nangya jeta jeng mukosto khainai je montrono ba pora srngi phaimane mukosto khai je pora srngi phaimane abono ai porikha rakangka se thaini thaitan pogi phayo abono se tomung no jeng ai nai porikha rakangke jeng thik mote seiman ya onek somoyo phelongo hingkangke ini o jorao boroni mantro roak nangai si borok mantro pori oi matai ro abo bahage mantro nangnai abno kaisa ang bong than sungmung do belai hambai sungmung nin sungmung nu bagai abo kaisa ang bong than sungmung do belai hambai ta khok tomung no tini somaso mothangnai chintripusan somaso mothangnai jan mantro ba matai ba hoda ba je kono abo mothangnai jadangai tongkhangke aboni bagi kaisa school khulona nango jotono phorongna nangnai aboni bagi kaisa guideline nango abo milondari jomati no kisa knowledge de angke ang omono kaisa koinai chini khorang bo kaisa milondari jomati na hanai ang bai tok thuk khaira di do belai hambai ta khok call khaimani bagai do belai hambai angke borono omono sade মন্ত্র যদি না আছে ইম্পর্টেন্ট বা চিনি দফা মন্ত্র বাইনো থাঙ্গি দङ হংকে মন্ত্রনি বাগি কাইসা স্কুল ক্লগি রে দিন সারি দ নিন সুমুং না সো মিলনদানি জমাতিनो टॉक्सो चिनि खरांगो नाहानानि बागै आं कयो जों के जेदिनो मिलनदानो नाहान सेकां आइन नोटिफिकेशन आं किता रखा दितो द सियोर हनाय ताखौ बेले हामबाय कल खायमानि बागै हामबाय द गेसा बिनि जों गोबां सालायखा कक सोंनाय रगो बुंनिबो आजागानो जागा गुरियै फायो द जों अमो पाइथांनि कल काइसे खसलायने जों पान्दाव पाइनन भा थाङै दखाबा तामके जों तै काइसे सिन लुकन खरां खानायले हेलो सर हेलो हेलो ताखोक निन सिने मंगरवै निन सोंमुना नों किसे फाट के सोंगिमान आं अमरपुरनि सि कुमार सानु जमातिया द हामबाय पास्टर
kanai pastor sar chongno जोंनो क काहामासो खोनाराय दङ बागै आंनि सोमोंगा एसे हेल' खोनाय दङ नों कन्टिनिउ खायदि धर्म हमani धर्म खलायना जों नांमानि उ धर्म बद दमाबो तमानि धर्म खलायना नां तै चिनि धर्म आगे वते दं बनो किसा सिना मुसुबुता बेलाय हामबाय कल खायमानि बागै अच्छा ओंखाय आव बाय बेलाय नांलाय जागनो हाय चिनि धर्म तोरा दं हनै जदि जों साका ओंखाय जों साइमानो चिनि रिटेन स्क्रिप्चार जों तावसाक जरा कोनो डिस्कवर खायमानि करिखौ ओंखाय हयतो बा तोरा दं साइमिया किन्तु तावसाक पयन्त गाय जों करिनो हनि सानाकलाय ओंखाय आबनि बागै चिनि रिलिजन जों हिन्दू हनै जे क्लेम खायमानि दैट इज टोटली रंग ओंखाय चिनि रिलिजन जे आबो बुद्धिज्म से हनै जे क्लेम खायमानि आबो टोटली रंग जों चिनि रिलिजन हंगाखाय एक्चुअली आबो बाक्साखाय आं थासिंबो साका ब्रिटिश एन्थ्रोपोलॉजिस्ट रखाय साव आबो एनिमिज्म हनै नियाखायबा आबो कायसे प्रिमिटिव रिलिजन हनै साव ओंखाय आबो रंग जों रिलिजन हनै हिना थांगा हंखाय आबो ताबो गतो कौमा एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट को फायने आरो चिनि साना थांगा हंखाय जों उ नेचार न खुलुमबो तागैसाखाय जों मूर्ति पूजा खाया जों सुप्रीम बिंग न जों खुलुमो गावनि बगै चिनिमो साना थांगा हंखाय जों बाइबल बै बेलेखे नांलाय जाक्से चिनि रिलिजन जदिबो करै हायफोनो सोंमाय कसामो जे बरक जे ट्रेडिशन दंगो आबो सोंमाय बेलेक करं जाक्से सोंमाय कसामो जों थांगा हंखाय आबोनि बगै जिविश रकबो ट्राइबल ब्ला बरकबो 12 ट्राइब्स रक बरक तो ट्राइबल्स ब्ले गे ट्राइबल्स रक तामनो खुलुमबा बरकबो आगियाम तैनो बरक कुनु मताय खुलुमिया बरक कुनु तागै खुलुमिया बरकबो आमाहायनो जों हाय सुप्रीम बिंग नो खुलुमबो सुप्रीम बिंग हनि हिमानि के आबो जे सुप्रीम गॉड माने काइतर जे काइथसा हनि हिमानि आबोनो जों खुलुमो ओंखाय आबो कुनु तागना नांगिया कायामाया तागैमाया जों बनो आहायनो खौ हान्दा बुमुं खयमाया आबो हायके चिन बर रकबो रेसपेक्ट रि फैयो ओंखाय जिविश रकबो बरक आमते हिनो खलायो खलायते बरक हयतोबा इजिप्टआव थांगै इजिप्शियन सिविलाइजेशन नि पार्ट ऑफ बरबो मानजाखा का सिविलाइजेशन खबजाखा ओंखाय डेभलप ओंखा बंगारनि स्क्रिप्ट दंगो ओंखाय बरबो बर लेखा खायके खायते ओंखाय बरनि जे ओरल ट्रेडिशन दंनो सुदान बरक रेकर्ड खलायगेता ओंखाय आबनि बागै कतगुला जिनिस दंगो आबो बरकनि आगियो हंगाखाय आबो जस्ट जों पास डाउन खलाय फायजानाय ओरल ट्रेडिशन सिमिसे जेमन चिनिबो दंगो जों जे केरं कथमा नि जे जों हलाय माने आबो जों चिनि जदिबो रिटेन करै हायफोनो जों कायसे जेनेरेशन नि ताके जेनेरेशन जों पास डाउन खालाङै आबतिखि आबो तंग ओंखाय जों हिन्दू बो हनि साखाय आबो रं जों सानाया जे क्रिश्चियन के चिनि ओरिजिन नै किन्तु क्रिश्चियन तामगै जों मा अंखाखाय क्रिश्चियन के धर्मया क्रिश्चियन हंगाखाय अबो कायसा होल वर्ल्ड नि बागै जे लाइट ओंखाय अ लाइट न हंगाखाय जतनो माननानि नांगो आबनि बागै ईश्वर बो प्लान खलायका आ जे प्लान नि खलायमानि मुताबिक न जे ओ जे गॉस्पेल बाहायनो बररम थानि ओ सकपाक्या सोसाइटी नि थानि सकपाक्या केबन थानि सकां केबन थानि किसा ओलुंखा जे सकां सकपायनाय बरक डेभलप ओंखा जे किसा ओलो सकपायनाय बरक अंडर डेभलप बाट बरक बो तुरु डेभलप दं ओंखाय ताबो आबनि बगै उचिनि रिलिजन हनि बाक्सा हिन्दू न दाबि खायमानि आबनो तो यांते किसा क्लियर खायसिन हिन्दू आं थासिंबो साका बुफुर मिशनारि रक फायके चिनि मको रॉयल कोड रॉयल नि कोड नि पॉइंट साबो खरक नि हंगाखाय जों सागा सुक्रेसर बानेसर गाबनि परेबो गोबांमा हिन्दू रक ब्राह्मण रक फाय चिन रक प्रचार खायमानि जों लुखा आर हिन्दू हनि जरै दाबि खायखाय आं कास्टिजम नि आन्दार को खबजाक हिन्दू तो 4टा कास्ट दङ इंडिया टोटल दङ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ओ 4टा कास्ट दङ तै 2टा ग्रुप रक दङ बरखाय दलित एंड ट्राइबल्स दलित रक हंगाखाय बरक ओ कास्ट नि आन्दार खबजाया 4टा कास्ट माने तांबा ब्राह्मण के बरक क्लेम खायो बरक बखरक माने इंटेलेक्चुअल जे पार्ट बरखाय ब्राह्मण के बखरक
engkai khatriya rong kai yak borok kai warriors engkai pore kai boysam kai je producers rok ba korokta gau pore kai sudras rok kai je yakung part abo kai borok tolani samung kai ni rok mani kokta acha o chaita je group tongmani kasi jomo chaita group rok ngakai borok hono mo kai human being engkha ngakai o chaita part tong the Dalits and the tribals were not human being borok abaki consider kai borok kai animal ni saman borok amte ke wansu awon bage Dalit ni sampili sudan borok nangi meya Dalit na borok yak nangi meya borok outcast borok manaw musuya ko human musuya ko borok amte ke ngo khlai jemon tribal bamtinyo tribal ni khana kai buni understanding tam phai nga kai ri kanya ko pudri puchung kanja ko bantir tijak sakla tijak ko manai bethari bangra baljak borok mokolam ti siphai ko se image phai nu phai ka boni bagai tabuk sing ni jino hindu ni dawi khai tong khai sing je chaita kas ni andar khor khobjak ar jodi khobjak ya oine nang khobjak honi sai tong khai nini abo totally abo ko se tam hanai mokol ko thapla bujak mani hai bible sawo engka mokol tong bo kresuk aboni bagai mokol ni baklap pol ni klai thangma hai christian nong ni ke klai thangjak aba hai ke brok go klai tabuk ang teki sabono paite sungbo panyen do khaba tabuk ang kasar namu sungmani kai jeng hindu ya abale clear ndi kai jodi nang reclaim khanyam sungoni ni no restore khanyam sung kai maybe what of engkai engko tai kai sang kai tamo tuinyo khulumani engkai tai kubuni engkoro abo je nang agi je khlai phebeni abor no nang haina hai khlajam sung kai to khlai di aboni ni nang claim khaibano kintu jodi hindu no ni hini saka hangkai abo kai chini proman tongo hindu borok ni original religion ya even ni buddhist bo abo ni original religion ya muslim bo ni original religion ya hangkai abono na ang sana nai meni hangkai jeng abono clear mangnai je jeng hindu ngaka abo kongnai hangkai acha abo haita jeng tik san haita sanai no belai hambai tamke chini panda tini bo hainu hai salbrum na hakono tong hotok tai entertainment bising ting jeng like ha jeng to panda pai thang buhang thang to kha tamke jeng nai tong nai lukurong no ba hainu jeng koi nai chin panda jora kri ni ba ke jeng painan ba thang tongo na kar sano jor tomung no kol khai tong ke jeng no kol nar ma kha ama hakono tini phai manjak na roi rong no tai se hamba ya pore ang to bu koi nai chini tini yang sar tabuk pai thak jora choi kha ba chini bus kango christmas ok phai tongo jesu kristo asemani chal ga abun yakalo bahani sin tipra saroni hene bo bisi kadal phai tongo ngomrong te nang tam ni well wishes ok tam tong na hasan ai tong lo korong bai ke ko ko chari man belake hambai sen pai thak jora phai sok pa kya jora kebro na singya ba bini bo lai tongo hanga chengbo a jora no mana sigini yakri ma selayo hambai ang tini o koglam pandani pai thak jora o mono sanai sara tripura ni chini tongkosong lukurok norok jotono khasrangai christmas no naithuke palai laidi kuno kha koromoro tang laidi jotono naithuke ko salno hohom dohom kai agi jebabe jenggasa go borodino aptikina khailaidi christmas deno gatai chini train bisikatal ni kha ka hambo norok jotono yaparo tai happy new year o 2024 ni bodong no yaparo tinio khorang tibini bisingtei tamkha christmas ni journey ni kognang kisa sawona christmas ni journey. The journey of Christmas is not only confined with tamni sanai samung nomung kanung baisimi obo tongthotok baisimi ka gedal jakamtia. The journey of Christmas is full of pain obongkha belake kosto dayok se belake obo full of suffering ebong it is a route directing to death obo sana thangke kuthui lama se karon Jisu Kristo bo hasaimani bo thuina bagi sasayo singla thangna bagi asayo chini nu khungo busasrai roga saike sungbusa tongthok kintu bo khai thuinai hini saimani bo asayo bo krusho kanta bujaka 33 sara 33 বছর বয়স chini bagi jono mothangna bagi somosto manav jati no bo mothangna ni bagi eternal life provide khaini bagi bo krus sakabo thikya a thui thangi ba sakabo 3 din ni salo abo haikena bini Christmas ni journey paikha abri baga ang lukorong sanai Christmas palanya thangkai jeng suru tongthokya waishu sung
cost bo mani mano kento a jorabo ani naharmung ani fix tongnai Bishu ni bisingono jeng naharei bono naharei jeng yapri salainyai abo haikeno sino Christmas tongtho tokungnai abo hai hambai ge hanu hai sar nono bo nini bukhaktei baskangni Christmas tai bisikatalni फाइने जरानि बाहायनायाव बगे ताम मुगल बिशेष सहना मुसुं बाताम को कचार मुं तंनाय हासेन नखरनि बागे हायनो हाय बेलाय हामबाय अ क्रिसमास नि मूड क्रिसमास नि जे एडवेंट जे बिनि नोबर सिपायके हंकाय संसार बेलाय खातुं खाजांगो कारण अ संसारनि बागैसे क्रिसमास बा जिसु ख्रिस्ट फायमा बा अ संसार बेलायखे किरिमा सिंसां तंमा जराव बेलेखे वानामा सिंसां तंमा जराव कथमा काहाम नांगो अबो ईश्वर बो काहामके साइमानो चिनि काइतोर काहामके साइमानो आवनि बागिनो बो ओ व्यवस्था न खलाइया तिनिवो जों संसार गनाङै नायखाय आं बेलेखे मुइतोमानो चिनि आगरतला ताउ बाहायनो आगियो बाहायनो जदियो दे आर नॉट क्रिश्चियंस फियाबा केक सेकां रानायखाय बरकनो स्टार्स तै कुमुनि lanterns आबाहाय मानै रकनो बरक उंगनायखे नायथुंखाय साजगनाय बरकनो आबो क्रिश्चियन याफनो बं थानिबो कायसा आ जे खातुं खाजा जोंनो जे आइजेन बिसिंथि साख्लै जे जोंनो रुमानि आबो बं थानिबो आ नबारबो बं थानि क्लायु आबोनि बागिनो जदियो बरक क्रिश्चियन या हायफनो बरक आबोनो बरक खातुं खाजा खै यासागो तिनिवो सुदु क्रिश्चियन कम्युनिटी रंग बागै सिमिया आं साना मुसुंमानिखाय the whole world obo ngakai जों ताबुक चिनि क्रिश्चियननि आबोन बागिनो कायसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दंगो आबो ngakai निनि ताबुक विशेषकै इकुमेनिकल जे मूवमेंट कायसा खलायलेमिनि आबो ngakai ओमो ओइको मेने ओ जे संसार ngakai ओइकोस कायसा नक हाय माने आ जागावो जों जतनो थानसाखाय आरो वालायखाय जाकरै बुलाय तकलाय करै सेगलाय नासलाय करै आबाहायके तंनानि आबोनि बागिन आबाहायकिनो तंना बागिनो काइतोर ओ जे बातनो हरमाबा जों आबोनो जत यासागलायनो ताकलायनि क्रिसमास जतनि नुखुंनि बागै जत गामिनि बागै जत सिटी जत नेशननि बागै बेलाय फुरै फुलुंथुं बेलाय तंथ तंथुं आं हायनो हाय क्रिसमासनि जतनो खा काहाम याफारै आनि कक अबाहायकिनो मुथाका हामबाय बेलाय हामबाय गे अमा हायकिनो दिनि चिनि फाइ सकबैजा खरंनै नारवे स्पेशल गेस्ट चिनि रेवरेंड बिशु देबरमा SNBA ताइ TBCU अमा हायकिनो सर रेवरेंड किशोर देबरमा सेक्रेटरी ऑफ MBPC बर करेनिनो खरंनै चिनि पास्टर बरमा पाइ फ्लाया हामजों मातै हामबाय याफुरै जों दिनि पान्दना अरन बखान थांलायन थांलायसिवनो तो बखे जों ताइ कायसा को कचार मुंतंनाय हासन नायतोना लुकुरंनि बागै जों कक रजाक तंमोन हायकिनो खनानि सानजानि दामदक हायकबा 6 PM चिनि ताइ कायसा स्पेशल टॉक शो तंनाय आरो जागावो नारवे इंनि फायमान जंनाय TTADC नि चीफ लीगल एडवाइजर सर दत्ता मोहन जमातिया हायके आबोनि यागलो बाहायनो खनानि हरनो खनानि सानजावनो ताइ कायसा पान्दा आंनाय अमनि यागलो आबुं गांके हरनि 8 PM हायनो हाय टॉक शो जोंनाय आर जागावो नारवे इंनि फाइ सकबैजाक तंनाय चिनि मिस शर्मिला देबरमा डायरेक्टर ऑनर ऑफ खाथानसा प्रोडक्शन जों जतन सेबो खाथानसा प्रोडक्शन त बरक ताम भिडियो खाय बसक नायथातंग बिसिंनो बरक भिडियो कताल कुपतो बुइतंगो आमा हायकेनो बं कताल प्रोजेक्ट नि बिसिंतै चिनि मिस शर्मिला देबरमानि लगिवो तंनाय बिनि कताल न्यू प्रोजेक्ट नि जे टीम तंनाय रक बंखा चिनि बुखोक मिस हामजाकमा रियांग खरका सिंगर प्लस एक्ट्रेस अबुन लगी बिन लगी तंफिनाय मिस्टर आदोंग जमातिया विनर ऑफ मेगा मिस्टर नॉर्थ ईस्ट 2023 हायनो हाय पाइथको बिन लगे ताइ खरसा सिंगर तंफिनाय बंखा नम्बरनिल चाकमा हायनि बागै नायतनो जत्तो खापुनि ताहुकताय बुहुक चंग नरक न खाबै खय कयजाव खनानि अ दुइटा पान्डा न कक सालाय पान्डा हायकेबा टक शो हायकेबा सिन सानजान कक सालाय पान्डा न नायन तापक बायदि आबुन बिसिंतनि हायनो तायवाइसा सिनि फाइजाक नारवायनो हामबाया फुरै दिनै पान्डाना जों अरन मोथालायसिवनो जतनो न खुलुमबाय क्या ताइ हैप्पी मेरी क्रिसमस